odinga ya interview yo mu byaro aho umuntu aba yarahereye ariko kavoti okay wenda birashoboka ko ari uburyo bushya barimo barakora. Ikindi urebye uburyo Real Madrid yabaye frustire bahise bavuga ko ari ukubasuzugura. Baravuga ngo niba hari criterias mubona Vinicius Junior atujuje zakagombye kumuhesha Ballon d'Or y'uyu mwaka. Ko dufite abandi bakinnyi umukinnyi yitwa Dani Carvajal ko tumufite muri Real Madrid wujuje izo criteria watwaye ibintu byose muratwimira iki Ballon d'Or ko tuyideservinga twatwaye championnat twatwaye Champions League twatwaye Super Coupe noneho tukagira umukinnyi watwaye niyo Euro ihesheje Rodrigo Ballon d'Or. Aho ngaho ariho Real Madrid bavugira ko habayemo nko kutubaha equipe ya Real Madrid kugira ngo hano bahise banakupa ingendo zo kugenda zo kugipari nta muntu wa Real Madrid uriyo. So aho byaremereye bari bateguye intebe z'imbere ubundi batatu ba mbere babahabwa amahirwe akenshi babazwe. Batatu ba mbere bari babateguriye intebe zabo harimo Rodrigo cascanté harimo Vinicius Junior harimo Dani Carvajal harimo Jude Bellingham na Kylian ku murongo gutya w'imbere. Urebye none abarimo barabikurikira yicaranye ni Rodrigo cascanté Ruben Diaz no kuri side yindi hirya bo na Matthew Hummels yicanye na Matthew Hummels. No kuvuga ngo na George yandabona ari wana no kuvuga ngo na Ballon d'Or ubwabo bamaze kwakira ko ibyo bintu bitari buze gukorwa batari buze kuvuza bamaze no gusora statement Real Madrid. So aha rero niho nagarukira nkavuga tubivugaho bwa mbere bashingira kuki batanga Ballon d'Or. Ese ni ikintu gihoraho kizwi nkuko bizwi ngo umuntu watsinze ibitego byinshi ahabwa Golden Boot cyangwa ni bazishyiraho buri mwaka bashakisha bitewe n'uwo bashaka kuyihereza. Ari byo abantu benshi bavuga bati bashyiraho criteria uwo mwaka bitewe n'uwo bashaka kuyihereza. Ariko ibyo uyu munsi byo biratandukanye. Ibyo uyu munsi byo ndabona biremye nibwo isi itunguwe kuri final day ubundi byajyaga kugera kubera n'ama interview barayafashe baragiye kuri coding ababyeyi babo iyo bahari bakajya mu byari wabe pfiri aho yakuriye abatoza bamukujije kugira ngo baze kubonamo ya video y'iminota 5 cyangwa se 10 ba playing. Rero bisa nkaho icyemezo cyo guhindura ugomba gutwara Ballon d'Or cyafashwe uyu munsi mukanya nari ndimo ndeba hari umuntu kuri Twitter wa predictinze yageze aratsindwa kareka ubu ngubu biracyahura bageze kwa kangahe yari yavuze ko Vinicius Junior ari uri butware Ballon d'Or. Lamine Yamal twagiyemo cy'umukinnyi mutoya urucabana Copa Trophy yagize ariko si ya Barcelona ari n'ubukize yari yande Gavi na Pedri ni bamaze iminsi baza Bellingham yitwa hirya na Jude Bellingham ariko mbere yawe yari Gavi na Pedri. So Sami kuri Deus yaragikomeza kuri iyi nshuro abantu benshi babivuzeho yaba abakinnyi ba Real Madrid hari abagiye basohora ubutumwa mbonye kuri Pamawe aranditse ngo Rodri ni umumediateri mwiza pe ariko isi yose irabizi ko Vinicius ari umukinnyi mwiza ku isuku nawe ariko yarakaye yabaye 25 uwo ni Col Palma kuko nabonye c'est privilège kuba 25 uri Col Palma kuri saison ya mbere kuri saison ya mbere kuri saison ya mbere ujuka ba 25 c'est privilège kuba shortlist si intangiro ko shortlist bya ntose ikipe yabaye ya gatandatu ku ikipe ya karindwi ya gatandatu warya hariyo nje sinitego yabaye ya gatandatu kuri saison yawe ya mbere. Zinedine Zidane agera kuri bino birori umunyamakuru yamubajije ati Zinedine Zidane waba ubizi ko Rodrigo cascanté atwaye Ballon d'Or Vinicius Junior? Zidane araseka ati byaba bitunguranye niko Zidane asubije ati biratunguranye yavuze ati biratunguranye erega barabizi yavuze ati biratunguranye
kuko na Man City ya postinze history makers. umunyamakuru abaza Zinedine Zidane ati wadusobanura sigura sobanura neza impamvu bitunguranye. Zidane aramusubiza Fadi ukurikire. Zidane aramusubiza ati niba warakurikiye umwaka w'imikino wakagombye kuba uzi ukuri kwa nyako. ukwiye iki gihembo ni umuhadi woka, ni umuntu wakoze cyane, ni umuntu ufite tara, ni umuwina. Ati ntabwo ari umukinyi wahawe igihembo kubera ibyo yagezeho na ekipe ye. Harimo ijambo usimbutse. Zidane yavuze ngo byibura nyuma y'ibyo yagezeho wakakwiye no kubaha hard working yiwe. Uva ku muntu bagenzi be bavuga ngo ntibamupase akaba ageze ku rwego abantu isi yose, I mean igice kinini cy'isi gitungurwa no kuba adahawe Ballon d'Or. So icyaba ari cyo gihembo gitunguranye ku isi kidahawe isi yose yatekerezaga. Ballon d'Or hari controversial. Ni ikintu ngiye ntajya mpa agaciro, ikintu cyitwa Ballon d'Or sinjya agaciro gihe naje gusanga ari scam. Zidane yavuze muri interview yavuze ati erega ibi bintu byatakaje credibility 2018. Zidane yavuze ko ubwo bayimagaro nari niba atarayitwaye kiragera ni scam. Nawe basubire na kera bino bintu ni scam. Naje gusanga biri banganisha go France na Brazil ugasanga bayahaye Ronaldo gifara tayikwiriye kandi wenda ari ya Zidane cyangwa ari yundi muntu ugasanga ngo ariko mu gihe ukomeye ko yitwaye aritse yitwaye yakoze iki nangu mubishaka baje kunyibutsa ko atari yatwaye Champions League ko nagize benda ngo yari yatwaye nka Champions League. Mwabishatse se nese na Divide ntiyitwaye yarayitwaye yakoze iki se mwabishatse se River se twakoze yari ko bine bihembe ubushize twararitarinze nge nawe twabibonye mbere njye cyane inshuti yanjye tubibona kare scam twararitarinze baki ibi bintu kuko ingingo bagendeho ubu ngubu siyo bagenderaho ubutaha naga ari kuriki nkuko dose yatanze urugero rwiza nkuko tuzi ko Golden Boot ihabwa umukinyi watwitse ibitego byinshi twititeye ko hari ibyo yatsindishije amaboko wenda bikabarwa n'umusifuzi twititeye ko hari na za penalty yateye bikabizwa bagendera ku mubare ni umukinyi atwaye watsinze ibitego byinshi n'utwaye Golden Boot. Izo nk'iyo kriteria muri Ballon d'Or nibyo haraho wahanjye ugasanga na Rodri yarakwiye kuba wenda ari umuhengekerezo sibyo se nimba ubibona neza yuko utari we Vinicius wenda hari ibyo wagendeyeho ntiyitwaye neza muri Copa America ibyo bimwambuye amanota sibyo se bimwambuye amanota biramwambuye kandi koko ariko harandi hana amanota yazamuka Champions League ya decisive imikino myinshi ni decision maker kuri games nyinshi ibyo bimuzamuriye amanota La Liga bimuzamuriye amanota nibyo Rodri nawe Premier League bimuzamuriye amanota na Euro imuzamuriye amanota ariko nawe harahandi yataye muri Champions League. Ibyo wenda tuvuge ngo hari umwe yataye amanota mwisho ngatitwemo neza ariko harahandi none tukajya ku kintu wenda kitwa tala nabyo Zidane yavuga turebe tala kugeranya Rodri na Vinicius biragoye uko ntibakina n'umwanya umwe ariko bose bombi na important players mu maklebe yabo ko stili birangira umediateur aserivuma mataka iyo birangira rero hari umuntu ugomba userivwa gatsinda birangira rero credibility yes ibyo byose ukabibara ukareba kawenda ukabona baranganya Rodri na Vinicius bose nta Ballon d'Or bakwiye. Reka ishyiraho iyo liste nguhaye Rodri na Vinicius bose nta Ballon d'Or bakwiye kuko no hari abandi bantu bari mu club bari important player kandi bakoze ibyiza bakoze ibirindu bya Rodri icyo Real Madrid yavuga Carvajal njye nemera ko muri Ballon d'Or ari barase mu twize twigana naho ngaho ariko ndabwo njye n'undi sinanomina Rodri nako sinanomina Vinicius turi kumwe ko nagendera ku bintu by'inyine icyo nakwita criteria za Ballon d'Or ibyuzuye ninde ubyujuje ibyuzuye ni Carvajal ubyujuje ibyuzuye ni Lautaro Martinez ubyujuje okay reba iyi liste
tugendeye kuri kriteriya ariko tutagenda kuri kriteriya rero tukagenda kuri kamasho zo kuvanga icyo wafashije ekipe yaba ekipe ya Tutitaye club ku yawe mwanya ukina. nationale n'iki urebye ibitego Lautaro Martinez yabaye top scorer wa Copa America yabaye top scorer wa shampiyona y'Ubutaliyani yatwaye igikombe cya shampiyona aba umukinnyi wa Ine saison wa watsinze shampiyona igitego kidesida Gutwara- Copa America ba Messi icyo gihe murabyuka ko yari yavunitse yavuyemo karari kwiririra Lautaro Martinez mu mibare ivugwa nta nubwo ari no muri batatu niko akantu kanyiri iyi lisite ni ya AFP yasohoye mu kanya ivuga ko kuva saa 11 z'umugoroba mu gihugu cy'Ubufaransa ni gutya disarite lisite yari iteye yo gutwara Ballon d'Or ni ukuvuga ngo hari Vinicius umutipe wayisohoye hari umutipe Vinicius wasohoye Junior lisite none kura iriya titiri ahantu njye nemereye ko ibi bintu yari abizi niba ari abantu babiri ba nyuma banganyije Artem Dovbyk na Matthew Mercy voilà none bariya neza banganyije Simba kuri 10 na aba 29 bose ni ukuvuga ngo banganyaga amanota yo ni abantu 30 ariko banganyaga amanota buriya karisa umuntu akamukopera y'umunyamakuru akamwoherereza none uku nguku niko imeze iyi lisite niko imeze kugeza aho ibintu bisigaye bigoranye Fuad ubu n'umupuranta ashobora kubigwaho umuntu uza agahita akubita screenshot agahita akoherereza hari umuntu tekinoloji yaraje kayishema akantu yanditse kuri Facebook ndagakunda cyane ati bamuzi ko iyo mwitege telefone abamotari batwaye batabyumva ntashobora kumva uwo muvuga ariko yumva icyo usubije abo byumva kayishema n'abantu Kayishema agira ikaramu ikomeye kayishema ni mu bantu nkunda cyane ariko ikintu mukundira kirenze nuko akunda aba bad boy kayishema ndamukunda cyane ati mwitaba amatelefone muri kuri moto ati burya abamotari ntago abazumuvuganye ariko abumvise icyo usubije kandi abenshi abakuza akakureba muri televiziyo akakwirengagiza agatavuga ati Edizo uramubwiye ngo muhurire ku cyapa muzamukane umumotari akarabyumvise wenda nuko ari Edizo mvuze uku kwirevoluta kwa Real Madrid AFP yavuze ko Real Madrid yababajwe inatungurwa nuko ngo UEFA ariyo nyirabayazana se nyirabayazana ikavuga ko UEFA guhera muri 2024 yasenye amasezerano na France Football yo gutegura bino bihembo Real Madrid ikavuga ko ariyo yajemo ihindura icyemezo cya France Football cyo guha Vinicius Junior ngo itagendeye ku mpamvu z'umupira w'amaguru sinzi kanana nini agence France c'est le critère d'attribution ne désigne pas Vinicius nese ubundi convaincre muri kujya kunsogora France arwanywe muri igihembo cy'umuperezida mwiza ni raporo ekipe y'abagore y'umwaka ni kanzi ni nsomye nabi so yari biciwe byiruka si le critère d'attribution ne désigne pas Vinicius comme vainqueur. Ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le ballon d'or de l'UEFA ne respecte pas. Real de Madrid a déclaré à la FP le club. Niba critères zitareba Vinicius cyangwa se niba critères niki ni ibigenderwaho sinzi ko mu Kinyarwanda babyita neza yego niba ibigenderwaho mu gutanga ballon d'or bida favoriza Vinicius Carvajal arabyujuje ibyo mugenderaho mureba kuri Rodri ati rero ibyo bintu turabona ko UEFA itigeze yubaha Real de Madrid ndetse bya uku kwirevoluta nge nashaka kubaza Deus na Fuad kwirevoluta kwa Real Madrid ntabwo urabizi ko gusa neza ageze ikigano cyarangiye ariko turacyafite abantu badukurikiye ese turagenda tuzabwira abantu ko utwaye Ballon d'Or so mwese bano nyine murabizi ko amasakigano yarangiye arabizi nyine turi gukora overtime so navugaga ni yenda shonje rega iyo saa neza igeze mpita nsonze nanjye amashusho usanga ari umuntu avuga ati mukomeze ngewe reka ngire ubwo ni mukomeze nyine komeze so navugaga ni Deus kutahaboneka kwa Real Madrid bisobanuye iki cyo ni icyambere cya kabiri twabonye abanyabrazil waguhera kuri wa muhungu w'inshuti ya y'abanyabrazil umwe ajya bamwita nde wandi w'umukomedi n'umukomedi I show speed se oya wa undi munyabrazil n'undi w'umu-influencer yazanye jersey ya Vinicius muri salle arayerekana arayizamura bavuga ko ari uguteza niba ari imyivugatanyo
ba Enrique barapostinze, ba Ridagurani bapostinze, Richardson aravuze ati ni umwanda uje mu mupira w'amaguru. Ntabwo bisa nko guhangana kwa UEFA na Real Madrid bikomeje byahereye muri za Super League. birahari kandi bimaze n'igihe kubera ko kuva ku bwa Super League atangiza Super League hajemo beef hagati ye cyane n'umuntu witwa Alexander Seferin uyobora UEFA uko uribuka amagambo yagendaga avuga kuva kuri Super League avuga ko ari ibitekerezo bifutamye bidafite gahunda, mbega ukabona ko hasa nkaho hajemo beef ariko ba moving on basa nk'ababyihoreye. Uyu munsi rero kubona ko ekipe ya Real Madrid yose yanze kwitabira ibirori, tubyumva neza, ntabwo ari umwanzuro wa Vini, ntabwo ari umwanzuro wa Jude Bellingham. Mu buryo buri official ekipe ya Real Madrid yafashe umwanzuro w'uko itari buza kwatendinga ibirori bya Ballon d'Or. Hakaba harimo hari akabazo mfite nza kuza kubabaza mwembi mwese ko muri batatu murimo hano, kandi mumbabarire munsubize rwose komerese. Tubaza nta kibazo duteye ubwoba ndebere Komeze ugaruye ya list ndebere ko aho bageze ariho. Toni Kroos 9, Lamine Yamal 8. komeza dewe. So mbona ko harimo haraza kuba ahubwo beef navuga ko ari bwigiye gukura cyane, navuga ko ari bwigiye kuzamuka cyane kubera ko Real Madrid kumva ko itubashywe yasuzuguwe ndetse na UEFA koko niba ariyo yahinduye uwo mwanzuro ikinfluence Ballon d'Or ko byaratandukanye ubundi, nahubwo haraza kuza kubamo ikibazo cyane hagati ya UEFA na Real Madrid. Ariko kutajyayo ngewe kuva na mbere ntabwo ngewe nari convaincre ku Vinicius Junior gutwara Ballon d'Or no kuwa gatanu wigishize kuva batangira. Ariho tukareba impamvu zituma Vinicius atwara Ballon d'Or tukazibara, ndumva twaragiye tubibaraho cyane n'abafana ba Madrid mu minsi ishize nyuma ya match ya Dortmund twabishwaniye cyane. Ariko nemera ko ndi mukinnyi wo gutwara Ballon d'Or yarari muri Real Madrid, Dani Carvajal nicyo nemera. Si Vini wari uwa mbere, ariko undi mukinnyi wagombaga gutwara Ballon d'Or yarari muri Real Madrid. Ni nacyo kintu ikipe ya Real Madrid irimo iravuga, reka twemere ko twebwe nibyo Vinicius Junior atayikwiriye, ariko kuri ekipe yagize umwaka nk'uwo twagize yakagombye kuba ifite Ballon d'Or. Reba amagambo ya Mario Lemina ashyiraho. Mario Lemina aravuze ati bye bye football. Mario Lemina aravuze ati umumediateri wa mbere ku isi, ati umumediateri wa mbere ku isi, mujye wihuta, umumediateri wa mbere ku isi ni Rodrigo Cascanté, atari ku mukinnyi wa mbere ku isi. Rodri is the best midfielder in the world, yes, but the best player in the world right now is Vinicius, no doubt. By ashyira akarongo k'umusaraba. Akabazo ngiye nashaka kubibariza nkabaze nta kibazo. Reka tuvanemo Carvajal, tuvanemo uriya abandi bose bari babaye banominize, dusigarane babiri hagati ya Rodrigo na Vinicius. Abari banominize babiri gusa, uke Ballon d'Or ninde? Byaterwa na criteri tubwire ngo tugendereho. Ubu noneho turagendera kuri criteria, turagendera ku byo bawininze kugira ngo byorohe. Reka nyimbanze nsubize ari babiri nibo bakandida babiri basigaye bonyine ni Vinicius. Uratura tuyi impamvu kuri club level Vinicius yakivinze ikintu cyose mu mwaka ushize w'imikino, kandi barebye iyi Ballon d'Or bavuga ko barebye kuva ku itariki ya mbere z'ukwa munani kugeza kuva ku itariki ya mbere z'ukwa munani 2023 kugeza ku itariki ya 31 z'ukwa karindwi 2024. Irangiye ubwo irangiye ni ukuvuga ngo na Copa America irangiye, ni sezo, ntabwo ari ya NSV, ni sezo. Aho hantu ibintu byabayemo tugiye kubikusanya, tugakusanya ibyo Vinicius Junior yatwaye n'uruhare yabigizemo n'ibyo Rodrigo yatwaye n'uruhare yabigizemo, kuko erega Rodri yatwaye Premier League gusa na Euro.
Vinicius yatwaye Champions League, atwara shampiyona, atwara Super Coupe ya Espagne. ya Espagne. Rodri nawe yatwaye Super Coupe y'u Burayi. direko yatwaye Super Coupe y'u Burayi. Rodri yatwaye Super Coupe Yego, y'Uburayi. Man City. Harya ubwo yakinwe hagati aho nayo. Yego, yakinye tariki Imwe ya- 15 z'ukwa munani. imwe ntuza yakinnye, imwe ya penalty ya Kore Palma. So ni ukuvuga ngo aho ngaho njyaho mbonera ko Vini yarusha amanota Rodrigo Cascante. Ni umukinnyi wagiye adesida imikino iremereye aho hantu muri ibyo bikombe batwaye, kandi n'imibare atsinda n'ibitego, agira n'imibare myiza kurusha Rodrigo Cascante. Ibyo ni ibi. naye ndi kuri Vini, ariko ndi kuri Vinicius ko nibyo Rodrigo yatwaye ibikombe muri collective. Ari twende bagabo ze. Oya akina Ariko hari gukina kuri twende bagabo. oya nese dufatira igihe yatsinze, yatwaye igikombe cya shampiyona, yagize mu bitego 14 niba nibuka neza muri sezi ishize ya Oya, Premier. ahubwo bwetsindiye 10 ahubwo. Neza assist zarengenye. Yes, natanze nk'umunanira. Umu- Umunanira Rodrigo yatanze amasist menshi ra. umunani wa mbere muri Man City yari twasanze yari afite ingari, kuko wa mbere ni Kevin De Bruyne. Rodri statistique ze. Yatanze assist 9 Yego. sezi ishize, Yego. atsinda ibitego 8 Yego, urumva ko Biraro biraho. ibitego 17. muri shampiyona gusa. Muri champion. Shampiyona Muri bombi Mwanya kina. shampiyona bombi barayitwaye. Muri Champions League yari afitemo igitego kimwe na assist 2. Hanyuma baviremo. bakuyemo na Real muri kimwe cya kabiri kirangiza. Kimwe cya kabiri. Kimwe cya kane, kimwe cya kane kirangiza. Mwita ko yari yasezeranye. Bayani kimwe cya kane. Real yakuyemo Bayern. Nge ndebye kuri icyo Vini yakoze kugira ngo Real Madrid achieving ibyo yachivinze. Ibyo yose tuvuga shampiyona, matches zikomeye za Barcelona, izo za Bayern, izo za Man City, izo zande, Vini niwe watwaye idarapo rya Real, cyane cyane handi Real Madrid bera Real utsinda ya mikino ikomeye. Ikindi kuba ari we mukino avuga ko kubizi no kriteria bavuga ngo zo kuvuga ngo umukinnyi umaze igihe kinini agaragaza ko ari hejuru y'abandi mu bijyanye na performance. Mu myaka 3 ishize ugiye kubara Champions League, Vini umaze kugira uruhare rw'ibitego byinshi, yaba mu knockout stages, yaba no gutsinda ibitego bitwara equipe muri izi Champions League Real itwaye nk'ebyiri mu myaka 3 ishize. Nakazi gakomeye, yaba nimwe kuri ya Ballon d'Or ya Benzema, Vini yari hafi mu mibare, kandi buri mwaka kuri Bale irazamuka. Uburyo Vinicius yitwaye muri Real Madrid batwara ibyo bikombe bya shampiyona na Champions League, n'uburyo ari we mustari wa equipe wari yitwaye muri buri kimwe cyose bagezeho. Siko Rodri bimeze kwa Man City, kuko Rodri nibyo muri Man City n'umukinnyi w'ingenzi, ariko siwe mustari muri Man City, kuvuga ngo niwe utwaye ibendera rya Man City, kuvuga ngo udufatire kwa kundi uvuga ngo equipe key player wa Man City ntabwo ari Rodri. Ariko nuko zihinduka kriteria. Nuko zihinduka kuko kriteria arabazitwa none aratara abastar mu kipe yabo. Kuko igiye bajya kuvuga umukinnyi wa Ballon d'Or muri za kriteria nubwo bazigoreka bitewe n'igihe kigeze, bavuga ko uwo mukinnyi akwiriye kuba ari we utwaye ibendera rya equipe muri byo byose bagezeho. Ariko muri Man City Rodri siwe key player, ari mu ba key player ko siwe w'ingenzi. Icyo kintu tucyumvika, hari Haaland, hari Kevin De Bruyne n'umunyezamu. Umunyezamu ntabwo ari muri batatu. Yabara key player ya Man City Rodri arimo. None si Rodri ikipe y'igihugu arimo. Ubu Rodri sari ubwo ahari siri Man City iracyatsinda. Ari mwavuze ko irimo gusafari. Njyewe nemeranya na Thierry kwa kabiri yaravuze ngo umukinnyi utwara Ballon d'Or aba ari ukora ikinyuranyo mu mukino. Yavuze ko isi igira abamediateri beza, umumediateri akora ibintu byose, ariko ntajyaho ikipe umukino ngo iwutware. Avuga ko byari nabyo se. Avuga ubu naba mediateri uzi bahaga ikipe umukino. Ushobora kuba ari imwe, ariko Thierry aravuga ko ubundi se Rodri we nta mikino tuzi yahaye Man City. Thierry aravuga ko iby'umukino byo nawe ndamakrititse. Thierry yaravuze ngo birangira umwaka, ariko nawe ndamakrititse. N'uburenganzira uzi impamvu Real Madrid ko banahembye nk'ikipe y'umwaka. Uzi impamvu bivuze imise bikritika vuba yimbwira ko umwataka nyine waguha umukino ko umukinnyi wese mu kibuga yaguha. Ese nka finale ya Champions League Rodri se wayidese. Si Rodri watsinze igitego cyasha. None sundi Champions League Rodri afite si watsinze si decision ya Rodri kuri igitego yatsinze Inter de Milan gereza bwa mbere amateka akaba piona. Ariko umutima nyamara ari uri kuzana rero by'imyaka wabaje ndi kugaruka ku nzira yavuze mu mwataka n'ubundi Rodri aterewe umukinnyi mwiza wa Man City. Ari yabyeho rero gute ni uyoboye abandi
oya mu koya barabyo biterwa n'ikipe, hari ikipe itagira umukinnyi iyoboye, buriya hari ikipe ariko habaho je collectif kuri club level ikintu kiremereye umuntu hari ubundi hari ubundi iherutse ndayitwaye Eh? yaherutse ndayitwaye Messi nawe nayo yari Rodri ahubwo iriya niyo yari ya Haaland yari Haaland. yari nababwiye ngo ibyo kudesida mabwira neza mugani rero n'abandi yakoze ajya bakanga wa kabiri wa gatatu uwa kabiri ni ukuri kumbaza ariko njye nikuyemo kuri Ballon d'Or ya Ballon d'Or yakamubwiza kuri njye kugira ngo bumvikane n'abatanga n'abanyamupira nibareke kugira umukinnyi umwe ku isi nibajye bahimba igice uvuga ati mediateri mwiza n'uyu ataka mwiza n'uyu umudefanseri mwiza n'uyu cyangwa bashyiraho kriteria nibyo bijyo kriteria bazanimo abantu bumvikane bavuga bati niba ikipe yawe yatwaye igikombe ariko kriteria naziguhayemo wapi zirivage za kriteria habamo no gutora wemera ko zisubira nyine bazihindura bitewe nuko 2018 Modric ntabwo ari muri bane ba mbere Zidane yabivuze ariko cyanjye Modric ntabwo ari muri bane ba mbere kuko ari ukugenda kuri kriteria nazo 2018 na Cristiano yari afite ari Ballon d'Or batanze bari kwihereza umukinnyi w'umufaransa witwa Varane bagende kuri izo kriteria bagendera ku bustari bw'ikipe rero ubwo ari Cristiano Ronaldo ahantu Lautaro yicaye buriya urabona bamuha Ballon d'Or nawe ndebera Lautaro hari umuntu ikintu atachivinze Lautaro Martinez last season ikatuvuga ibi bintu bya Lautaro byakozwe nka Messi nanubwo bayimushyira mu rugo iyo Messi ari utsinda cya gitego gitanga Copa America bari kwimushyira imibare James Rodriguez yibi ya Messi muri Copa America harimo igihe ikintu cyo koza gituma nyonyine kimwe cyonyine cyatuma nkuraho Rodri amanota ariko n'umuntu ngendemera ko ari ukwiye kwitwara ni ikintu cyo gituma nkukuraho amanota nuko finale atarayikina nuko finale ya Euro baratsinze yavuye ibitego 35 bya Lautaro Martinez ariko club rero ko birangira igihugu kibijemo ngo yajemo ngo ishongo ry'igihugu ngo birangira biburijwemo hanyuma kuri 2014 byagenze bite Ronaldo yitwaye nta gikombe cy'isi cyabaye za kriteria nyine zihinduka 2010 se Schneider ntabwo yatwaye Champions League za kriteria nyine zihinduka ariko ntabwo umenye ko nyine cyatwaye nande Messi ni Messi ninde atwaye Ballon d'Or Messi byarangiye bite yatwaye iki kriteria nyine zarahinduka nta kintu yatwaye icyo gihe yari yande inde yari ya Iniesta sha Iniesta cyangwa Schneider umwe muri Schneider yari Champions League treble mu Butaliyani yari yacivinze nubwo batsindiye finali igikombe cy'isi ni nkuko Modric ko yitwaye yatsindiye finali nababwiye ko kriteria ntazemera niyo mpamvu ngumyangiye Ballon d'Or buri gihe cyose Real Madrid ba ikipe y'umwaka idahari yabuze umuntu y'iki gihe Lautaro Martinez ibitego 35 ubukapero cyangwa Rafael Benitez akagaragara ati njye nanyuzeho mu kimenyi bashyira na Ruwifigo atinye kujya kugifata gatenyo kujya kuvugira Perez Karohenze rumenya bari vugira ibitego 35 ubu ntabwo bari bugiye ibitego 35 bahembye kabiri se ibitego 35 bya Lautaro Martinez assist 8 statistique za Lautaro Martinez igikombe cya champion statistique za Lautaro Martinez ni crazy Super Coupe Copa America harike nahawe ikihe rutayizamu wa mbere mu Burayi yego sibyo yego top scorer wa champion yabaye watsinze ibitego byinshi muri champion y'Ubutaliyani watsinze byinshi muri Copa America winner ariwe uboneka nako kugira ngo mushimire Lautaro Martinez uzikatari buze no muri batatu none se iki ngiki giherezwa wakoze iki rutayizamu mwiza ariko hari abantu bajya bikubitiraho ubutumwa nk'isekera uwitwa Coga maravuze atari ko zubu mu banyarwanda bakina i Burayi habuze utwara Ballon d'Or ngo impaka zicike nta mpaka zibayeho iki bakitire Jade Mura ariko ni cyakindi baherezaga nyine striker of the year mu mwaka byandi ba Lewandowski bajyaga basa Seferini yaravuze ati nge nabaye umusirikare nzahangana nawe ubu cyari gifitwe na Haaland niwe ugifite iyo bajya kukiba niki bagukubita ariko bagiye kubisana batera abantu whisky Messi ahantu naboneye ku isi none mubanze mubwire yewe ahantu naboneye ko isi y'umupira w'amaguru ibi byose bikora ibishwa bibiri ahubwo kuva cyatangira gutangwa Sami ahantu naboneye ko ibi bintu byose ubundi sinshuro ya kane ibi bintu byose bihinduka bitewe n'icyo abantu bashaka bitewe n'uwo bashaka guha umwaka ushize harandi yatwaye treble atsinda ibitego muba muri Premier League 50 amari kode yayakuye yakoze record muri za Champions League arakubita ntabwo bigeze kubihera Ballon d'Or Messi yatsinze ibitego 90 Champions League ntabwo ibyo nigeze kubiba 14 ende yari yakoze muba Champions League mwaka ushize harandi yakoze ibintu bitabaho nyine ibyo ntabwo bigeze kubihembera Messi oya umwaka wari wabanje da washize atsinze 22 umwaka wa Cesar yabanje nyine iri Ballon d'Or heruka harandi yakoze ibintu bitabaho
ni scam. ubundi se ni gute Harry Kane anganya na Bellingham ubwo njye mba numbiwe umwe wacu umundi wa cyenda njye hari ibintu mba ntari kumva. Bellingham ni wa cyenda se? Oya ntuza anganya na Foden na Imini Foden wa cumi na rimwe. Bellingham ni wa gatatu da. Harry Kane na Foden banganya bate ku bintu bakoze i Burayi. Ese bose si abakinnyi b'umwaka. Mu makipe mu bihugu hanyuma byabo. muri deliverances uyu kari ko yongeyeho gutsinda ibitego Foden yakoraga ikiro Ariko nyine imaze. kugira ngo umukinnyi ariko urabizi neza ko kugira ngo umukinnyi wa season ni ikindi kintu kigira indi nyito yacyo. Ibyo wakora byose birangira muri ligue hato. Yo muri ligue Umukinnyi wa season mu Butaliyani abakinnyi magana inani baba muri ligue uzi gutorwa uri umwe. umukinnyi wa season mu Butaliyani umukinnyi wa Copa America biri mu bimeze Scam. bitanga ari wa karindwi Yego. yatsinze akayabo k'ibitego Wandwiska si wa cyenda. inde Wandwiska yakoze iki si wa cyenda hano. Barcelona yakoze iki Wa cyenda ni Toni. Navuga ni Imini uyu nguyu. Ese niyo si wa cyenda. Toni. wande yabo kangahe Uyu nguyu ariko se wa cyenda. Yabaye wa cumi nyamara. Yabaye wa 10. Toni abo wa cyenda ndo. Toni Kroos. Toni Kroos yaba ari uwa 8 kuko bari mu icumi. Uko Lamine Yamal ni bateye wa 8. Harry Kane yabaye wa 10, Toni ni wabaye wa 9, Lamine Yamal wa 8. Biracyahura na bya bindi byabo Birahura. Karindwi usaraza ubunini butaro. Karindwi arabana butaro. Gatandatu. Gatandatu Ni Kylian. araba Mbappe. Kylian. Gatanu Haaland. Kane Carvajal. Gatatu Jude. Ibiri ya mbere si ibivuga. sere kamaze ngubu Vinicius wamaye Ballon d'Or adahari Oya. Real Madrid ko yabisebye Bisubiye se. oya Ndavuga iyo fa yisubiye. izi ntiyabisebye Ariko urumva itaje ataje niyo baba ari we bari bateguye kuyiha. Ntayo baba bakimuhaye. Adahari. ni Serie ariko bayitoye itaje Ibi nuko ntacyo biriya bitwaye. Ariko uzi ko igihembo ibindi nyamukuru se ari byo Ballon d'Or. byabitwaye iki Jembo ni na foto da. Iriya ni ifoto. Bahita bisubira bamugana ariko. Bahita bisubira. Ariko babizi ko ari bo babaye message. Babaye Terega. maze Ibyo bintu mubyiyorereye Ballon d'Or ni yanyu. bari sitire go posting Baba ama story babizi. makers Baba babizi. ariko Ibaze waraye Imana isi twaye Ballon d'Or igiye koza ibintu birakaze. Ariko rero icyo nyemera ko isi yahindutse. Ariko nitwaye Champions League. Isi yahindutse mw'abantu. Zatwaye Champions League zatwaye Ballon d'Or. Nitwaye Champions League igatwara na Ballon d'Or. Isi Ikipe yaje. yahindutse. Ahantu byagiye Ibi bintu ikipe igiye none umva ko ngo Man City ngo ni scam irabamara no. nese uracyari na izi neighbors Ngaho nyumvira. Byarangiye. abura nka Man United izatwara Ballon d'Or ryari Yitwaye Cristiano yitwaye. Ifite Iyi si ya kabiri ya Nuza. 2008 ndabyumva None Yaheruka kubaho hari indi mano yabayeho. Subu Antona yitwaye. Man United yafashe jezi zayiziha Nottingham none Nottingham isigaye ikina nka Man United Man United igakina nka Nottingham ntabwo wabonye ko Nottingham irara irara jezi za Man United Barcelona. None nafuza Barcelona hano. Dutegereje ko Rodrigo bamuha Ballon d'Or reka. Abaskama abavanga amasakamera nabo baba. Ngiye navuze Barcelona. Hariyo navuze aha. kubutemera ko Vini yagakwiye kuba yitwara ubwo wa Barca Ituwa Barca. Ese kuki nabo wamaraga. Akoze ko Cyangwa Atletico. ari umuntu nanjye wabimbwiye muri baba Madridista twari turimo tubivugaho kuwa kabiri. Wewe ngo ubwo ufana Barca ni kubera iki ngo niba utavuze ngo niba udashaka Ballon d'Or ya Vini ni kari nkubwa ko hari undi wayitwara muri Real. Ariko tuvuge hari abantu tugwiriye kuzaha Ballon d'Or ariko wamugana mu gihe bakiri muri Ballon d'Or mureka tuvuge ku mukinnyi witwa umusore wa 47 muri Paris Saint-Germain mutebeza kabisa. Joan Neves. Akwiye kuba turi ku rwego rwa Paris Ariko Saint-Germain. mu maso abasa nk'umuntu ukuze kandi Nukuna ifoto ye na Vitinha na uriya mukinnyi akwiye kuba akina nk'undi za Man City. na nuza na kano Nave muri za Paris umupira zinagaro wa Paris Saint-Germain. naramuka Man City mushatse nawe bazamushyiraho betting Reka nkubwize uko. ahubwo se ikote ryo yaritebeje umupira zinagaro wa Paris ariyo Saint-Germain. yamusimbuje ubundi City yamusimbuje Ntago umupira za Paris Saint-Germain kabisa. Nagiye muri City. Karaka hungu yakwigire muri Man United yamurimo Kazi umupira ye baba we. Bwabwo butatu bureshya no Paris Saint-Germain. Sinirike yubatse amagabo batatu bareshya badasumba undi. ariko ikibazo nawe ebana reka nkubwize. Akitwa Vitinha akitwa Zaire nakitwa Ntuza. Igihe Bazanye bose. bazanye ari batatu bari mu rugo se. igihe azajya ahura n'ibi bikipe bikomeye Ariko karawucanga. babucanga. Ariko nibumara kumenyerana buriya bugabo na Siri. ariko ibyo Buriya bugabo munsi bwamenyeranye tansi. Abafaransa nubwo bavuga ngo barahuza Abafaransa ari ikintu kimwe batabemera Ntago babinyina. Muri bombi. Babemera se. muri bombi bavuga ko bafite abamediateri beza ariko bavuga ko nta nimero 6 ko bagira. kino gihembo bagihimbye cyagere wando bamwiba Nibyo nababwiraga cyagiye babuze kintu bamuhemba. Bahita bagika. Yuko cyari gifite nk'imbunda ha. Nta kintu kimeze nk'imbunda arimo gifite nk'imbunda. niyo mu Budage niba ari imbunda Nabonaga bimeze Top scorer mu Budage nabonaga bimeze cyane. Urabazi ko amuhaye bibiri. Icyo mu Budage n'icyo muri Champions League.
ese ko bari gutinda nuko Real Madrid itaje mpamvu bari gutinda kuri nuza wa mu influence speed iyi ni speed n'uwa Cristiano cyane Ayishoze. wabona yambaye na jezi ya Cristiano imbere buriya yasoje Lamine Yamal avuga ati ariko se nawe ni wowe Messi mushyashya Yamal avuga ati oya ntabwo ndaba Messi ndakishakisha kambe barebera ibitekerezo by'abantu soma YouTube baravuga ngo twagize ijinyori ngo kuko nta wa Arsenal ugitwaye Arsenal sigira Ballon d'Or harya ntabwo ari nomine ntuzara ariko Serbe yajemo ta Bane, yaje bafitemo kwa bane. 26 witwa Bukayo se kano kangahe Bukayo bayo 21 Dikrani uriya musore makumyabiri na gatandatu. yarushijwe n'umunyanigeriya nande wundi se nande wundi wa kane ninde Odegaard yabaye wa 19 yagerageje ibyo da ikipe yogira nakazi ubwo imbere yaho igitangiye gutanga abanominizi ariya Man United nta muntu ufite muri 30 Ariando Genacho naco se ntiyacaye hariya n'amahino naco nta urimo ntabwo bari muri 30 cyaba bari mu naco yaje bana mu bikisi bari mu bana yicaye ari imbere namubonye Man United baje yaba gufata ahubwo byarangira ifite ayibonye ko nta gihembo muzatwara muramara amafaranga y'iki tubategera kwa Arsenal harimo Declan Rice wabaye wa 26 ikipe yatangiye gutanga abanominizi hazamo William Saliba wabaye wa 24 ariko je nka Arsenal bonumva nakiha hazamo Bukayo Saka wabaye wa hari 21 ikipe uzi yatwaye Ballon d'Or itaratwaraho Champions League oyabyiyorere no kuba ikipe ibaho no kuba byonyine kuza amateka no kuba oyabyiyorere no kuba none ahangaha Subiza ikipe yari ku ariko- rwego rwo gukinisha rukonga ikaba itangiye kugira abanominizi kuza amaprolonge kuza amateka bantu nsobanure hari ikipe uzi yatwaye Ballon d'Or itaratwara Champions League ariko yabaye Yego. ikipe ya kabiri Stanley. iyihe Blackburn Rovers Blackburn Rovers yari Yego. yitwaye ariko Yego. yari bikoze ahandi Stanley yitwara muri Blackburn Rovers niwe watwaye iya mbere yambere bwa mbere ntabwo yari yakabaye hari ku Champions League Champions League ntabwo yari yakabaye ikugi Champions Stanley League ntiyari iriho ntabwo yari yakabaye umba ikipe yitwa Champions League ndayiguhaye Champions League yahise itangira imyaka 2 nyuma yaho oya ariko se aravuga ikintu se nuza Michael yitwaye Champions League yatwaye ariko si ikipe yayitwariyemo nta Champions League Liverpool y'icyo gihe yabiye na rimwe nta Champions League yagiraga se ariko Liverpool yaherukaga Champions League ryari 2001 kwerukaga 2018 ariko kangahe nyine we yarayimo avuga Club itarayitwara na rimwe yavugaga agatanga ikipe gutwara nka kumwe umufana we yayitanze gukora kuri Champions League hagarajya kuri Paris Saint-Germain kuri nuza Paris Saint-Germain ureka atabaritse Messi afite Ballon d'Or yambaye na Paris Saint-Germain ariko byihorereta aba Messi ntabwo yatwara muri Paris Saint-Germain Arsenal nayo yakoze agashya niyo Niko. yabaye ikipe ya kabiri nansubize Messi yatwara muri Barca muri nako muri Paris Saint-Germain ariko yari iya munani hari izindi zirindwi zaba ariko atanze nibura ko Paris Saint-Germain ifite Ballon d'Or Paris Saint-Germain irayifite kandi Arsenal ntayifite imwe se Paris Saint-Germain kandi Arsenal ntayifite cyane ntiratwara idafite n'ibyinshi bye yabaye ikipe Arsenal ya yatwara kabiri Champions League yabaye ikipe ya kabiri ifite abakinnyi benshi ifitemo abakinnyi benshi muri ikoze 30 amateka nabwira ko inayikuye mu kamakanya nyuma ya Real Madrid niyo kipe ya kabiri ifitemo ubwira inayikuye na champion nayi ubwo nabyo babinywera abafana ba Arsenal mu binywere kunywera bamaze n'ibyinshi kuba ba kabiri kugira abantu benshi bose babikunda. bari muri 15 ba nyuma ariko ibyo kunywa si byinshi ariko uzi kugira ngo ugire umukinnyi muri abantu 30 ariko uzi nka Baye Dominique yageze demi finale ifitemo umukinnyi umwe nese hari undi ubona kwiriye kubamo Musiala se ariko nakina wenyine irabayane ahubwo atanarimo akina we niwe mukinnyi urimo wenyine ako nka Mani Bruno Fernandes yakabuzemo yakoze iki hoya imibare ye ayiheruka ryari nyene aramutorera ko ari umukinnyi wari yarukina muri Mani ikibazo namwe mutangiye kuganira wajya ugasoma zara komenti nose ibintu bamubwira guys niba warushye wakitahira niba warushye wakwitahira none ingingo wateguye zagushiranye biruzuye yabamana n'umukinnyi wari yarukina muri Mani mani bino bya Ballon d'Or nuko tuvuga tubiseka ariko wapi harimo ni scam mu bagore birirwa biba bahora bahemba witwa ngo niba ari puteyasi menya bagendera ku bwiza niba bamureba ko ari ubwiza bwe nanjye nazo hari n'igihe igikombe cy'uburayi cyabaye gitwarwa n'ubwongereza yaravunitse ntiyakina n'umukino n'umwe barayimuha bamuha Ballon d'Or ubwo niwe wasimbuye Marita bro ariko uziko Purtasi yayitwaye ero yaravunitse ero yose yaravunitse ACL bayimu Champions League yaratwawe na yatsinze Barcelona bayimugore witwa Bronze icyo gihe Barcelona yatsinzwe finale na Rio arangije ntiyakina igikombe cy'uburayi bamuha Ballon d'Or y'abagore ushize bayihaye Bonimati impamya ko ari nayo bari buze kongera kuyisubiza ngo UEFA ngo imeze nka Ferwafa none ako kantu kafama numva ari isano Marisa ishizeho ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Brazil rivuze ko
ryanditse amagambo avuga ngo because you are black you have to be twice as good. rero ngewe ntabwo nshaka ko babisanisha n'uruhu bashaka ndumva ibindi bari bintu kwihuta bari kwihuta umujinya ukoresha ibintu byinshi nyabana umujinya urahemuka Brazil nayo yatinya umujinya urahemuka mbese ba Pele ntibayitwara umujinya urahemuka pe ntayagira hariyo Pele ntabwo yari yakabayeho ntabwo yakinye Burayi mani Pele bazitangaga hari urumva Pele si bishya oya byarapfu urumva kera bazitangaga yatwarwaga ubundi barondoro kera yatwarwaga n'Uburayi gusa yahindutse 95 Global barondoro ntabwo ari ikintu cya danger mu bakinnyi niba Pele nayagira na Maradona ntayo Romano nawe apostinze ifoto ubwo yatangiye guhabwa umukino udakina i Burayi udakomoka i Burayi 95 nibwo yatangiye gufata n'abandi bakinnyi bakina bakomoka gutwara barondoro ntabwo ari bya danger kuko bose ntibahatanaga oya ibintu abantu umujinya uko gukoresha abantu utaza kuza gukora amabara babyitondemo bihangane biyakire ntabwo bazi ko umwaka utaha uzabimeze usanga umwaka utaha uri favori kuri bo ubundi se komona mu myaka nk'igiye kuza n'ubundi podium izaba iriho abo abirabura gusa nyine igihe aricyo ni kimwe hari igihe kizagera hari umwaka uzaza uri favori kuri bo bazabisubiramo ba Jude Bellingham ba Vini Bukayo Saka ba Rafinha ba Toni bari gutangaza Fuad kandi n'abakinnyi bakomeye Toni se ko umupira yawuvuyemo Toni yapostinze Vinicius aravuga ngo the best aravuga ati the best ubwo niyo bifariko hariya nayo izatangwa cyangwa yavuyeho barayitanga gishyiraho the best ntabwo ari kuvuga ko Rodrigo ayitwiye nayo ngo tubabone ni Fabrizio Romano wanyawe yavuze ngo iki yanditse gusa nyine yafashe ino foto arayipostinga kuri ako kantu ko hasi oya nyine Fabrizio Romano wavugaga avuze ngo iki Fabrizio Romano niwe nyine wayipostinze iyi Twitter ya Toni Kroos ariko na Toni yayiposti intebe za Real Madrid zagomba kwikira muri azikuyemo dorano bazijugunye bazijyanye inyuma barajugunye nta muntu n'umwe wa Real wigeze ahagera Barbara Banda 1 abaye wa 12 Munyazambia wayibonye yanditse ati the best gusa Zambia no anikoza ka ariko jara utaro mu Bushinwa utaro yabaye akina muri Amerika akina na Marita akina muri Orlando Pride hanyuma Guijalo wa 11 muri mu bagore mikino 48 bitego 10 assist 9 sebura nabo kaboya bigizera ariko ipantaro ganacambaye nayibonye ipantaro ya Leandro Garinacho nayibonye nayo ubwayo yakoze woroshye Puteyasa abaye wa 10 Imana ishimwe ubwo ntago yitwaye noneho wirahindutse ni Boni Materega ariko na celebra neza bajya banamenya kubera ko n'ikipe y'umwaka mu bagore yabaye Barca n'ubundi Ballon d'Or barayiha Barca Boni Mati buriye Trinity Rodman uyu nguyu ni umuhungu wa mu basketteur yo mu basketteur Rodman wa mu basketteur amara ari amagambo nubwo muvuga ngo Brazil ngo siyo ndabona ahantu hose ntabwo twavuze ko atariyo twavuze yuko harimo ukuntu yari kwitonda agashaka indi mvugo umushobora kuza kubisanisha n'ibyo bintu ugasanga ahubwo mukiriye ikibazo kurenza icyo mwari gukemura kandi namwe hari umwaka ushobora kuzaba mwiza kuri mwebwe mu bintu byose ibyo mupira ngiye babona abantu bagiye ibintu ko nubundi bizarangirije ko nubundi amanota 3 uzatsinda bizahita byibagirana iki cyumweru birabirangiye kana tene haga nago byahitumye intsinzwe ya Real Madrid igabanya imbaraga firaho maguru ko urazi inkuru Club Giant ariko inaha bateguye Ballon d'Or umuntu ajya Serena ibyo bintu bivanye mu mutwe wawe cyangwa ari ahantu bisoma hari ukuntu njyewe mani numva ko cyangwa ntiyakagombye kuba ariyo nari gufatanya na Fuad cyangwa nari kuvuga ati Club Giant Club Giant rwose ngibyo nguko rero uko biba bihagaze mbibutse ko hari abafatanyabikorwa nibagiwe bari kundaza bari kunda gukora amasaha 6 tukarengwa ku mentioning abantu bamenye mentioning mu masaha Rama Travel rwose ni company ifasha abantu kubashakira amashuri mu bihugu bitandukanye
ubu bagufasha rero bari gufasha abantu kubona full scholarship muri USA mu Bushinwa na Italy bachelor's degree ndetse na masters baragufasha kandi kujya kwiga muri Canada bachelor's masters ndetse na PhD rero dore ko bafite amashuri menshi bakorana nayo yigisha ku rwego mpuzamahanga tubigufashamo mu gihe gito bakorera rero muri TCB Town Center Boarding muri etage ya 3B ni inyubako y'umweru iri inyuma ya Centenary House wadusanga rero kandi ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram Facebook na TikTok wandikamo Rama Travel hamagara 079127 98 yo ni Rama Travel. Ese ngo nka Dedro kubanaga naga bashobora kuvuga ati bino bintu ni scam sinemere kubyemusinga. Oya hafi. Ifaranga. Ndio navuga ne bijyanye ni scam Sami tubwire muri Winabet abantu nyaboneka batsindira batege ku mikino. Iyi si ballon d'or je. Rarafagirana. Ko nibisa pe. Wayishatu akadomo wina akadomo rwa ukabetinga ku mikino itandukanye hari uyu munsi nta mikino yabaye yo kuwa mbere Monday Night Football hari imikino itandukanye abantu babetingamo hayo kuwa mbere ntabwo habura umukino bari butange Ballon d'Or nteke ariko nyamara ariko uziko mu ikipe y'umwaka mu ikipe y'umwaka zaje sana se batora n'ikipe y'umwaka 11 uzikora utarashobora kuba tanarimo aho aba bakozi bara ndetse wajya muri batatu nyamara utora ntago aribuze mu ikipe y'umwaka Asenteri Demiris kwandika igitaliyani gusa nta cyongereza igira ikipe y'umwaka ariko bayinomini nta ariko rutora nta urimo reka nze asubira uriya muntu bira bitego yabitsinde nka Juventus nabwo byagenda kuriya rutora nta urimo nyamara ikipe y'umwaka rutora nta urimo nyine ikibazo mbaza Mediane Sirode na Jude Bellingham na Vede murebe neza reka nyikurebera ikipe y'umwaka ndebe niba rawutara narimo kuko ikipe y'umwaka ndumva nayibonye rwose bagiye gutanga kimwe cy'umuzamu Dibu yaje niwe ugitwara harundi wagitwara singora utaro aje kukimufatira se kandi Dibu yaje Dibu se ntiyarahari none se rawutaraje kumariye iyo ni ikipe y'umwaka niyo yiyo iyo ni iyo UEFA abantu iyo ni iyo UEFA rwose none se wagize ngo bakora iyi reka twibetingire muri tuciye kuri eshatu akadomo wina akadomo rwa igihembo rutaba twekitwa ngo ni Erutoro iyo bagiye kukwiba baguhimbira igihembo mumbwire kiriya gihembo cya Rutoro Martinez uko cyitwa iyo bagiye kukwiba nanjye simbizi Gerito ubushize ntabwo cyari na siriko yahindutse katari kumbwira bera igihembo kiriya gihembo giye gwa Rutoro uko cyitwa byabaye byinshi nanjye sindi Lautaro Martinez yo performance none ari yayikoreye nko muri Barcelona cyari yari menye Inter Demire yandika mu gitaliyani gusa batajya bayibona Ritoro ibi bihembo nabyo ariko ubu babuzemo umuntu wa Atletico Madrid ariko Atletico Madrid mu gutanye kigiye ubu yishaka hiye Simona Tozi none se ntuze ko yanditse Leverkusen ko yanditse ngo our club of the year Bani Zaka no ya ntuza Leverkusen kuri official yabo ngo Ballon d'Or nominee our club of the year yaba yakabira ahubwo ikipe yabo ngira yaba ariyo bihera igihembo ikipe kiragaruka yishimisha aka kantu karahagi by'amatiko yageza Ballon d'Or ntago bireba Michel Gahumaze none se ikipe yagize rucigira yaba Michel Barake ntiyatwara igikombe iragitwaye ubwo Ballon d'Or Leverkusen yayo yarayitwaye umwaka ushize nta n'ikindi gihe Leverkusen izongera kugira umwaka mwiza nk'uwo yagize umwaka ushize gutwara champion idatsinzwe izabisubiramo subira ntibyamaze kuvaho naco yicaranye na Martinez yagira ngo yicarane nande wundi ngo ni Lautaro what champion what 2022 uko ni titre iri ariko ubwo reka tugimba agiye mama we ko cyitwa amaze kunenga ikipe ya Real Madrid umutoza ikipe y'Igihugu ya Espagne afite uburenganzira afite uburenganzira yanenze yavuze ibyo biramureba ngende kugendera kuri Twitter za Fabrizio Romano nibyo abantu batanga nyina natwe turasubije biramureba biramureba w'ikipe yavuze ati Luis de la Fuentes urumva deu it is not good for footballer that a club like Real Madrid is not present at a gala of this nature ariko nuko batabivuga Real Madrid kutaza hano ndabona hari ikintu byagabanyije none iravuga cyo gabanyije Ballon d'Or yahombye ubwayo abategura ugira ngo birabarase ntabwo biba ntabwo biri kubaru Mario Bartera avuga ati je mumenye ko nasinye
mbonye umunyezamu wanuze ariko inde ko umunyezamu wa Ariyo, Mamelodi wa South Africa. Mamelodi Sundowns Ari- yarabuwa kabiri sawa kabisa oya birabara njyewe nuko ari gutora njye niwe muri natora Afurika ndamubonye naramutoye njyewe ari birabara gutora njyewe niwe natora biraba akomana akozwe ibintu Debu yakoze inde yakoze ibiki Copa America yari ni ya mbere Yakoze batwaye iki? ni ya mbere batwaye wanyuma se ushaka kujya yakoze iki ariko mwaje mwera Yatwaye African League. African League wati undi se watwaye na World Donnarumma atwaye igikombe cy'umugabane rero ushaka n'umuzamu kubizana wawe Donnarumma na Runini Oya, ba. runini yayigejeje finale oya ko ari nomine birahagije ko yicaye ipari birahagije yari nomine rwose ko yicaye ipari birahagije Nice Monasiri muri Afurika sari aba yitabiriye gusa iba mu invitation gusa ko Ashaka. ko muri batanu ntamubonyemo ntawe urimo abatanu nyine ubwo ni bano basigaye Rawutara bamuhaye nuko mwicisha abana ngo naza hembe atangaze Rawutara Martinez bamukubise kanuko ati ngwino kuri stage ugaragare no Martinez kabisa baramuregera bavuga ati ngwino hembe mwene wanyu Eh. iyo bahamagara SMS akaza kamwemera kuri kapiteni we Karabu Giant Ubuse babuzemo abanyargentine barargentine ntibuze iyo bashaka muri jenda akaza kamwe Ese yabura hano? uyu nukugira ngo usabye yitwa kageze kuri stage ngo babone akantu ko kumwiba tu ubushize bwo si inshuro ya kabiri gitwaye n'ubushize back to back cyagiye oya azahora nabitwara arakina neza afite ikipe iri muri ayo form bandra bitwaye bya bise yashini trophy ni cya kabiri yashini niwe munyezamu wenyine watwaye Ballon d'Or yego kumwe n'abasoviete ariko abantu bapostinga kuri Marisirimiri iravuze ati kugira ngo mumenye ko banibagiwe batari bazi ko na Rodrigo ari butware ati no kumupostinga bapostinze Ruben Diaz ati Rodrigo ati Rodri is in the house bashyizeho ifoto ya Ruben Diaz Marisiri kuvuga ati aba bantu nta nubwo bari bazi nasiri biriya bintu byahindutse uyu munsi oya ariko ubundi muri plani n'impamvu byabajere yari ikanahindura n'indege y'ibi bizina mbere ntabwo yari kwizirirwa ijyayo byahindutse uyu munsi biriya bintu aho byaba byavuye si impazi ariko byahindutse uyu munsi Ruben Amorim rero tumugarutseho gato arasinye uyu nguyu kuvugwa buriya ntabwo ari ubwa mbere Linked na Manchester United kubera oya ntabwo ari ubwa mbere ahubwo yabaye Manchester ubwo yarimo gukora ibizami bye internship Manchester n'ama internship no kuvuga ngo stage yikoze Manchester ni Jose Mourinho yamuhaye stage yego Jose Mourinho yamuhaye stage Old Trafford 2017-18 urakumva yahamaze amezi 3 ari muri stage Old Trafford Jose Mourinho niwe wamuzanye ubwo rero yabagarutse muhira ubwo kandi ubwo yagiye kongera kwiyunga na Ugarte imikino 9 bamaze gukina nanuza na Bruno Fernandes cyane Ugarte mwiza na Bruno Fernandes reka Deus arabizi na Ugarte mwiza ruwa Amorim na Bruno Fernandes imikino 9 bamaze gukina muri Sporting Club de Portugal na ba na Bruno Fernandes ariko bakoze wabibonye ibyo nakubwira imikino 9 bamaze gukina muri Sporting Club de Portugal Rodriguez in the place urase ni Rodri nyine bakoresha ifoto ya Diaz oya bera bijya bibaho mwese nimujya mu postinga mukibera abayihu Calvert Lewin se bamushyizemo ngo yakoze oya barimo berekana save za nuza Za za Emiliano Martinez Sporting Club de Portugal no mwaka imaze gukina imikino 9 muri ariko ngewe ndi ntuza ndi Calvert Lewin ayi nayo kata nkayi posting agiye nkavuga nti barangaragaje ko nayi ari nanjye narindiyo cyane ipareka nanjye narindi bahangaragaje muri sale Dibu kirahuze kirabikwiye iyo batibye ni cyaravuze kiti iyo nambaye nimero 1 ntabwo mba ndi dipo mume 23 mbere mu kanya ngo turaza kumva muvandimwe aravuze ati turaza kumva hajye na Acrobeto now Real Madrid apologize yayikoze kuri maniyo apologize yavuze ngo ni limite yavuze ngo ni limited yavuze Manchester United no limited apologize limited ibi ariko cyabana murari ariko ngewe limited rwose kandi ko kwa pointinga Amorimo karambabaje nge nashaka kwanza kwirebera Rudi Van Nistelrooy byibuza naberwa arubwo waramwa pointinga mu gitondo aruturinete Rudi Van Nistelrooy ajya yambara ukabona aranaberewe kuri touchline nese bari kuba bari kumodaringa cyabashaka umutozo wo gutsinda mu kibuga kibuga byo byihorera uyu mugabo aberwa inde Amorimo araberwa nese yaberwa yaba Thiago Motta cyangwa yaba Simone Inzaghi bararega n'abataliyani wabo wa forward barakora imyenda ikintu kimwe gihari Amorimo yagize perfect start kongera n'ibikombe yagiye ha muri Sporting Club de Portugal nk'iyi sezo bamaze gukina imikino 9
bafite amanota yose 27 kuri 27 binjije ibitego 30 batsindwa 2 byonyine cyane. The first goalkeeper to win consecutive Yashin Trophy Award Emiliano Martinez yari yagitwaye n'umwaka ushize. Ni back to back. Back to back. kanye nacyo ariko yicaye da Ariko nawe rega wicaye yo irahagarariwe. nubwo buri direct irahagarariwe Yesu Musanze watake nawe wicaye cyo Mache hita yaravuze atari kwigabaze uye mafaranga muri kwaka yo kugipari ubundi muzagitwara mwagiye mu baturanye bakabaha lift ni kwa kundi umwana yajyaga gusenga bakaba bizi ko atajya yumva misa akaba ari kwikinira hanze akubwira ati jyana n'abaturanyi baze kukugarura. iyi transfer ya Ruben Amorim ko yirukanse cyane miliyoni 10 z'amayero ni make irimo imbaraga nyinshi. na Sedorfe nawe aratangaje aramutse ayitoje muri weekend twabona umupira ugenda. Sedorfe ati baramubajije ati ko witabiriye gara urabizi ko Rodrigo atwaye Ballon d'Or ati no doubt Vinicius Junior deserve the Ballon d'Or. Soare arise hajya iki ni yego aratwe Champions League muri Real 98 arawa yazagiye muri Inter de Milan avuye he ndabyibuka nese sinamubonye ariko 98 sege nawe bagafite nari mugenda namurebye rimwe uvuga ko wayirebaga ubundi ukavuga ko nawe umeze nka Ballon d'Or yarahari mvuga ko yari n'umukinnyi ukina ngiye natangiye kuri umupira w'amaguru gutya n'amaso yanjye biri kabiri. niyo mpamvu bamugereranya na ntuze niyo mpamvu Real Madrid yamukuye yamuguze ariko uzi uko ngiye namenye ko Fabinho yakiye muri Real yamuguze Real rahise haba nko mu Buholandi muri Ajax ayisho nimo nekereza simpazi oya yamuguze muri Sampdoria Sedorfe yamuguze muri Sampdoria gusa yavuye muri Ajax Real no mu Rwanda yavuye muri Ajax amaze gutwara Champions League atajya mu Butaliyani umuntu amuguze ari ntuze reka ni ntuza ni tushaka Real zagura buriya agira umwihariko Sedorfe kuba yaratwaye Champions League 3 makipe atandukanye atandukanye wenyine wabikoze Ajax Real Madrid na Inter Milan Real Madrid na Miras yitwemo kabiri. Sedorfe nibyo yavugaga. Sedorfe aravuze ngo kudatwara Ballon d'Or kwa Vinicius. I think problem between Real Madrid and the UEFA should be keep separated from any award the player deserve. It is a shame. Urumva ibibazo biri hagati ya Real Madrid na UEFA bitumye umukinnyi wayo atabona igihembo yarakwiriye ati ni kimwaro gikwiye kuvaho. Sampdoria deje nari wa mugabo wawe ubwo ndakugenda nandika amagambo bari kuvuga Gianni Piero Gasperini Vinicius Junior deserve the Ballon d'Or. Gasperini umutoza wa ntuze nawe yitabiriye Paulo Manuel Gasperini ni umutoza wa Atalanta noza ejo zinze umuzani mbonye ikintu cyonyine cyatuma Vinicius adapfa mu mutwe ngiye nuko ugibuza message nyinshi bamwandike ari za appreciating ibintu ibyo ngibyo birahagije ko byaba motivation kurenza uko yagenda agapfa akanawibagiwe umuntu yahita apfa burundu nka Vinicius namuyemba kugira ngo abe motive umva umunzani mbonye ngo Real Madrid ngihora yaraririye ngo baraririye ko bazatwara Ballon d'Or nkuko baraririye kuri match ya Clasico umvundi munzani fwa muri bashuti bawe fwa ngo Muhire Keve has not traveled to Paris as Rayon Sport know that he will not win the Ballon d'Or. Muhire Keve mukize yagiye agiye mu kitari bubere uburize ngo yagiye kwicara muri Bivuga ko atamenya amakuru hano ari muhembere ntago yamenye ngo yagiye boro twigeze kujya na NBG aragenda yicara ese yaje kubimenya ati yanyuze ahantu hari televiziyo baramuhamagaye rwose dukomeze dumotive umuvandimwe pe umwandikire nabonye uzi kwandika icyongereza cyiza cyane umwandikire uti bro umwandikire uti bro ati tuzatwara n'ibindi sinabonye wandikiye Bruno Fernandes ati ibintu duha nibyo tugutekerezaho nta na 10% duha Kato Fuad yaraje kuvuga ati n'ukuntu tuguhemba nabyo nabimubwira ariko ejo Diego Dore yasi igitego ndabipostinga umuntu arandika ngo kari ikintu nacyo kizahembesha
ese ko kimutabonye kimutabonye nanditse kwa Degeye ntabwo twe twabibonye yananditse kwa Degeye akora asevinga afata za cyagiye penalty ebyiri kuri Miras ko kimwe ntabwo mutabisomye twe twayisomye ibyo mutabisomye se Dege yasarakaze ko Bruno Fernandes ari kapiteni y'ikipe ya mbere ku isi nasi ibyo gutabisomye kwa Deya reka nze ndareba kwa Degeye akora save ebyiri akora penalty muri match ya Miras ko byo mutabisomye areka ye Uswa noza Rodri ya participari bakamubuwinga bamvugirije induru yinjira mu abanyezamu wa kabiri abaye Naisimo wa gatatu aba Runini wa kane aba Donnarumma wa gatanu abaye Mike Menye umugore wa Cristiano Ronaldo nawe arapostinze kuri Twitter aravuga nawe wari kwa muntu wacu abaye wa 9 inde muri Kaizer Chiefs Ronnie William abaye wa 9 na mama Memeno Daimin yabaye noza niba kina muri Kaizer Chiefs yabaye wa 9 ubwo ntwari Fiake niba kina muri Kaizer Chiefs Chiefs ko Robert umwatsinda final Champions League Robert yabaye wa 10 birahagije turarusha Robert cyane sawa cyane turi imbere manota make cyane naho hafi ni nk'uwa Diego Costa ari imbere yacu gato Jorginho B uramuzi turishimye kandi abanyafurika twishimiye umunyezamu wacu waje abanyezamu 10 beza umukinnyi wacu w'umunyafurika se yaba 14 umugore wa Cristiano nawe Inter Demira irapostinze iti abaye wa gatatu ariko nta kuntu ubwo tabi inde umunyezamu wabo Yann Sommer yabaye wa gatandatu Inter Demira ni toke nta kintu ntago izi kuvugira abakinnyi bacyo bayita Socrate Award Socrates wabaniye neza abandi ariko jaba witwa ngo niba ari Talasa yanditse ati breaking APR FC players will not travel to Paris as APR FC has been told them Baoma will not win Ballon d'Or. Club Giant Club Giant niko bavuga ninjya Club Giant Club Giant yicaye ari Seferini ariko ibintu byo guhangana ntago mwemera ngewe ntago mwemera umugore wa Ronaldo uyu mugabo yitwa ndo bacishije Vugana na ntunanashe yambaraga nimero 10 shara z'umupira iwuzi rayi niwe nabagiye ya Socrates n'umukuru uyu nguyu kino gihe batanga cya Socrates amashi bagiye gutanga Ballon d'Or ubwo bahagura murumuna we nira ya kimwe Paris Saint-Germain barimo gushimira Hermoso watwaye kino gihembo cya Socrates umuntu wabaniye neza abagiye Socrates ibikorwa biri hanze ya football yari Dr Socrates ni mukuru waraye yajyaga akina umupira bivanga no kuvura yego yari umudokiteri muri Brazil yagiye no mu gisirikare yabaye no musirikare bazahe nabo mugira Gibraltar ngo bajya bakina bavuye no gukora ibintu by'amashanyarazi iyo se kari side haso kubuza hano uvuye gucuruza mu mujyi Jorginho wabonye ntuzite ndabwemera atuno tugamba kuri Twitter ntacyo tuvuze igihembo bagiye kugitanga ni Argentine posting mu Brazil ubuze nuza gari naco ntiyabyandika nuko yicaye harazi ko telefone bahita bayimwambura abari Kylian Mbappé wa gatandatu ariko araza kubyandika nuza Ganacho bamwemera nawe ra cyangwa urutonde rutangiye guhinduka yari wa gatandatu ariko arahinduka imyanya ibiri ya mbere Haaland wa gatanu ni uko bimeze Haaland ni wa gatanu rwose Dani Carvajal ni Lautaro Martinez wa karindwi pe kwisi n'ubundi yari wa karindwi ariko aba n'ibitego byose yatsinze Dani Carvajal ni uri wa kane afite Instagram ikora ntuza se Rodri wagira Instagram nayibaho ni ikintu cyame cyanangaje kuba twaye Ballon d'Or utagira Instagram arabipostinga ikipe ya mupostinga turabibona yuko yabitwaye wese famille zabibona ikipe ya mupostinga nka kumwe umuntu yabaga ari mutoya mama wakamubikira cya papa kandi umwaka ushize yaravuze ati Rodrigo Cascanté yavuze ati iki ni igihembo gikwiye abantu banacuruza yavuze ati mama nabikwiye abantu bamana niki ariko se ariko mudice yagize kubivuga mudice bategeye byarantunguye mudice yabivuze mudice afite ari honnête yarabati ibintu byarantunguye umugabo witwa nde uri gusoza utuze turugoba katurebe umukinnyi mwiza cyane muri Barcelona 93 bro 93 kinyi mwiza cyane ubwo so arayirebaga Stoichkov se Stoichkov yaratwaye Ballon d'Or y'uwo mwaka arayifite kinyi mwiza cyane aravuga cyane Stoichkov aravuga ubusatirizi bwe na Romario ngo bwari gitangaza arafite attack ikomeye cyane ndumva nawe arafite attack ikomeye cyane we nanuza akina ku ruhande kuri 11 uyu nguyu waseze muri Man City Chiki se winga macacari wimoso he lost to mugufi cyane
Yohani Cruyff yakinnye yabaye 9-8-7-2016 ariko ntabwo Yohani Cruyff irindwi kandi akubise Real Madrid ibitego batsinda Real Madrid ibitego 5 Santiago ikubisemo bitatu. ariko nawe Mirasi yamurashe bine. uyu niwe waremye umupira uyu munsi igitabo cy'umupira Mirasi se Modern ntiyamukubise bine. finale ya Champions League Capero ni Capero bimutsinze Mirasi ngo rwose yari ni Capero bimutsinze yari bagiye gucira shikerete mu izamu. ni Capero bimutsinze 9-4 yarwaye shaka Ako umugabo yapfuye Stoichkov atajya ahinduka Yapfuye nakura no mu akiri kibuga mutoya, yari ariko yagiraga amahane cyane Stoichkov yagiraga amahane ariko mu Yohani kibuga Cruyff- gira amahane. yagiraga amahane kabisa Yohani Cruyff byaba gihari Playing football is very simple but playing simple football is the most difficult thing. cyane Iyo koti ntuzakunda kuyivuga yicaye aha. ende Uwo bita Shehe Eh. ntuza Hassan. Hassan Hassan nawe bati gukina umupira w'amaguru biroroshye ariko gukina ibyoroshye nicyo kintu gikomeye cyane. cyane kigora kabisa yagize uburwayi yarwaye kanseri y'ibihaha niyo yamuhitanye dore abatake ngiyi bumbuka rero Mario na Stoichkov ngabari Stoichkov uyu nguyu yigeze no gutoza Barcelona atoza abataka. yaraje abwira Ronald Koeman iyi no kufura ahangaha ni mu Busuwisi na Champions League 9-2 hano aha ni ku stade mu Busuwisi iriya kufura ni Ronald Koeman wayiteye mu izamu kapiteni hano wa Sampdoria yari nuza yari Mancini savuga ati birarangiye Mancini uhe umwe Mancini ugerutse coach. kwirukanwa na Arabie Saoudite. we ntabwo yirukanwa yarasezeye ta yaravuga ati mbivuyemo Aramandi ntabwo yirukanwa umwana iyi kufura yatwaye La Ligue enye. Campero amubonye inyuma hariya matasa ikipe yari ikomeye by idea wabonye Pep Guardiola ikipe yari ikomeye bro dore ngura Pep Stoichkov nguri nguna dikumane ngu dore ngotsik ikipe yari ikomeye my dear Barcelona origin of everything he is at a root of Barcelona Barcelona izi foto ziba zimbabaje giye zazingumbuje Barcelona 90 kabisa Gastrol football karanditse ko karabu giant Real Madrid play again offside. Muneze se offside sinakubwiye bantu bicaye ko bazatwaye Ballon d'Or mbere none VAR sanze atari ibyo. Rodri yageze muri kimwe cya kabiri cya Champions League tubahe ko mbona uyu ngo witwa Karangwa Samuel bivuga. kimwe cya kabiri cya Champions byaterwa nawe yagezemo urebe ni yindi yatwaye byaterwa nawe urebe Ibyanashoboka. dore umuhungu dore nguri uriya Yordi Cruyff yanakiniye urimo kuvuga yanakiniye n'uriya Barcelona papa wafashe yanakiniye Barcelona dore nguyu cyangwa ni bimwe bya kumbona hano bimeze yara si wese wari directeur sportif muri Barcelona nyine kushize kumbona ameze nk'uwandi wirukanwe Musanze we yarazi gukina tansiyo abarande baramufite mu gikombe cy'isi mu gikombe cy'isi 9-8 yari ahari muri Euro yari ahari muri ikipe y'igihugu Borande Rodri Cliff yanakiniye Manchester United baratwaye se we yanakiniye Manchester United Rodri Cliff yayikineye cyayibayemo yarayijemo eh kari kazi gukina ko yagize ibibazo by'imvune yaravunaguritse cyane uyu ninde ntabwo mumubonye avuyeho ako Stoichkov ntajya ahinduka wana ukuntu namubonye ni nako ndi kumubona na hano ngibyo nguko rero Dore nguyu sha. bihagaze ahanga ni 9-4 cyagiye mba ari Kane yagisangiye na Mbappe nawe na Mbappe bakimuhayo ubu se Mbappe kiramugeraho gite oya ari Kane nta kijyane nibahura bagiye baragisangiye ubwo Mbappe baramuha ikindi nawe se banasangiye na top scorer ya Champions League Florian Flettenberg avuze ko Ruben Amorim aza kwemezwa bitarenze kuwa gatatu naze babanze Enzo Maresca mwakira uye ni uzakira ahubwo rega namubwira turakaza neza muri shampiyona y'Ubwongereza ni sawa nakiriruka Marisa nayo iri kwica yavuze ati reka da buriya ntuze buriya ni perezida uri kwandika yanditse Rodri ntabwo yigeze aba umukinnyi mwiza wa Man City sezishize yabaye Phil Foden Rodri yabaye umukinnyi mwiza wa shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza yabaye Phil Foden nta kintu kidasanzwe yakoze kirusha Haaland wabaye wa kane wa gatanu wa gatandatu ahubwo Haaland yabaye oy arabu wa gatanu ntabwo aramwerekana ko arabu wa gatanu ati ni gute uwo mukinnyi atwaye Ballon d'Or ibyo ariko nabivuge kuri Vini se yabaye umukinnyi w'umwaka wa Real yari Jude umukinnyi wa La Liga yari Jude aba nabo bari kwibagirwa ko ari utuntu tubagonga nabo abantu bakoreshwa n'umujinya bahuretse abantu babyiviriyemo abantu bari gukoreshwa n'umujinya babaye baretse
kwandika cyane bitari bitera nibagende bayisene no kuri Modric wayitwaye turebe ko ariko byagiye. yego abantu bikoreshwa n'umujinya barihoreye none se Messi yabaye umukinnyi wa Paris Saint-Germain mwiza cyangwa wa Ligue yo yari Ligue menyeramo baramutoreye kumenya baramutoye bamubeshyira yabaye umukinnyi w'irushanwa igikombe cy'isi iyo criteria nibagende izo criteria Rodri nawe yabaye umukinnyi wa Euro niwe twihorere izo criteria ko twaziretse baziretse nawe tukajya twirebera nk'abandi bose tuzajya tuvuga ibyo baduhaye niba bavuga ati uyu mwaka twari ibyo watsinze ibitego byinshi tuza tuvuge ati yatsinze biroroshye iyi foto ni muri 2001 ahangaha Pep ari muri press conference yo gusezera ya foto yari afite onda yi Pep ari muri press conference asezera Barcelona ase 2001 warebaga umupira ukareba na za press conference press conference ya Pep Guardiola asezera Barcelona ariko ubundi ubeshya ko ufite imyaka ingahe ugise mbeye mbona giye 5 ari ubwo waba uri hafi nawe ariko waba uri hafi njye niba umbwira ko abonye ibintu byenda gatatu twemere ko umwana afite imyaka rero nguyu urayisha namba 10 mu mugongona yaje namba 10 mu mugongona ariko uziwe Paris Saint-Germain 94 Rayi Antoine Kombole kapiteni eri Nuza Loger mwizamu harimo Bernard Rama Antoine Kombole utoza Nantes na Bernard Rama Antoine Kombole aramurebye akina shikuri we naraye muri 94 bari muri Paris Saint-Germain Gomeza rata ikibazo ndabaza ndakizi na ba Paul Roger suramuzi yanatoje Cameroon Paul Roger natoje Paul Roger ndamuzi yari yatwaye bya bikombe bya mbere Paul Roger nabitoje ni Paul Roger nayitoza uri Batman urivuga none se reka mbaze iyo Paris Saint-Germain yatwaye iki iyo Paris Saint-Germain yatsinze Marseille match 6 we yatwaye iki igikombe cya championnat igikombe cy'igihugu yatwaye igikombe cy'igihugu yanatsinze Real Madrid muri Champions League muri knockout stage kimwe cya kane kirangiye Wadi yavugiye barayinga kuri Nyamasheke Wadi yavugiye urayakuri Nyamasheke ugenda wiyibura ariko uri Peter Pan pe no byanye ibyo bintu byanyu byinshi bikabije ko Rayi yambaraga namba 10 ugongoni Rodrigo nawe afite isoni zo nanuza icyo gihe nuza bagiye gutanga kuri attack ariho George we mbere ko ahita muri Miras kuri attack ariho George we Man City ariko yakaniye inabwiye ngo itwaye igikombe mu yitondere itwaye Champions League itwaye na Ballon d'Or na Treb umutoza yitwa ndiyo bagore umwariyo abantu minizi ubwo nindera Jonathan Girardes atoza Barcelona baragitwara ugomba Emma Hayes bakimuhaye se batavunanye Emma Hayes niyo bakayihaye ubundi yatwaye n'icya Amerika arakikira yatwaye Jeux Olympiques yego iri natwaye igikombe cya shampiyona mu Bwongereza ariko we na Chelsea baragiye Baris ariko uziko Ubwongereza bwigeze gutekereza guha akazi Weigman mu ikipe y'abagabo uraho umugore ariko nanjye nakamuha nayo Mahise ariko batoza nayo Mahise arabatoje niyo bagihaye ahari Mahise Jeux Olympiques kabisa muri Leta Zunze za Amerika Amerika ibikoza akantu kabisa ahanga Amerika yakiguze ariko yaragikwiye yatwaranye na Chelsea igikombe uzko yavuye muri Chelsea amaze kwa shampiyona zirindwi arawe uyu mugore n'umutoza ajya oyazi gutoza cyane uzko yasanze Amerika yari maze Jeux Olympiques eshatu uyu ni wandi watozaga Chelsea nawuzi ntabwo yaje ariko ngira muri Leta Zunze ntabwo yaje bakimushyiriye nkunda ukuntu ari igishapu bakimushyiriye ntabwo yaje arimo gutoza Leta Zunze za Amerika Emma Hayes azi gutoza cyane Emma Hayes oya ni namwizi ejo bundi yabwiye Tusheri ati humura ngiye ngo wahe ikaze mu gihugu cyacu bamuhaye Leta Zunze za Amerika bamuhaye national ya Angleterre ati ngwino nzagufasha agati humura ntugire ikibazo Emma Hayes azi gutoza kabisa na Vini barayimushyira kuriya ariko wamugana Vini banayimushyira ariko reka mbaze nk'uko Vini bayahaye ariko musanze akantu bateguye bati Real ntuze musanyisha iwanyu hanyuma ibindi bintu bitangaje oya hanabaye n'imyagaragambye ahubwo mu kanya kuri iyi gara iri kuberamo Ballon d'Or abafana bambaye imyenda ya Real Madrid bamwe banayifite bashatse kwinjira mu Faransa ga abafaransa ari abafaransa ba Real bavuga bati ese abakinnyi beza bo Faransa benshi bagiye muri Real abafaransa benshi abakinnyi benshi Real Madrid yatunze abafaransa benshi kandi beza byo nyine niyo baba bose nta numwe wagiye kuzidanira habaye bivuga ko abafaransa bose bakinnye muri Real nyuma kuva Zidane yayikinye bivuga ko abafaransa bose bayikinye nyuma ya Argentine na Brazil nuzane Faransa nibwo bufite abakinnyi benshi muri Real Madrid muri Real kandi beza
abafaransa muri Madrid barahiriwe ba Michel ba mama Kerere na ba umuntu utarahiriwe n'intuza gusa n'uwitwaga hari umufaransa ageze kugura yitwaga nde baguze muri West Ham ubwo yari yagwaga muri yari umwafaransa Madrid yaguze muri West Ham umwescoro yitwaga ndera yamuguze saison 2000 mwimenye uri umwescoro akinaga muri West Ham inde ari umufaransa Madrid yaguze muri West Ham muri 2001 taruzi umupira rwose sinzi ukuntu Madrid ari mwibeshyeho cyamureva umufaransa ya umufaransa akinaga muri West Ham witwa ndubwo ndaza kwibuka izina rye riragurutse ariko ndamwibuka Ancelotti niwe ugitwaye akadahari se byose ari ahandi kandi nyamara cyangwa se bavuze ko ari De La Fuentes bari bavuze De La Fuentes nyamara abona Rodri bamuteguye Ancelotti nyamara wabona n'iki nyamara bari bavuze ko ari De La Fuentes kare abantu ba Romano siko yavuze Romano yavuze ko De La Fuente ari uri buhabwe igihembo cyo mwabona bababwiye ati mwihangane turakibazanira banyu mureka dukora kandi kantu gashya rega ngo ikibazo ngo bya bimaze iminsi binazwi cyane ngo abantu bose bajya gutanga wabona nyamara none se babona bagiye kukimushyira mu rugo aha ubu iyi kritera ntisi none ibivanga niba watwaye Champions League bahembye wabona ari akantu bateguye ati Real ntuze Ancelotti ibintu bibanze bigire dore bagiye gutora ahitana Bonimanti Caroline Graham Hansen arawuzi pa uyu none wowe mubi cyane mu Espanyol breaking for Karabujia sawa kabisa ndabemera ariko giye sawa kabisa bine ariko bamwe cyo mwe mushaka kubikomeza kandi ntago babikomeye kizi kwangaje mushaka gukomeza ibintu kandi bidakomeye kibonye wacyo mushya mushaka gukomeza ibintu kandi bidakomeye ndabemera ndagira rwose ariko ni hafi yawe none ni iki none se kuki ushaka gutandukanya wibutse wa muntu avuze ngo ariko ngamavubi ngabura abakinnyi gute ngo muri Arsenal ngo bipira ku mutoza ngo bipira ku mutoza Arsenal ifite abakinnyi ngo nibamena amafaranga baguma bipira ku mutoza nari ikintu nishimira ko kubona abana b'Abanyafurika kazi bagenda bazamuka kuri ibi bihembo b'abakobwa si bari byiza arata rero nk'umuntu uvuye muri Malawi ejo bundi yakinaga muri shampiyona ya Malawi akaba ari kuri level yo kuza muri batanu ba mbere mu bakobwa nicyo mbikundiraho birashoboka ariko no hano habubujura ariko mu basore nyabwo ebana ngo dore Vini ngo niba ashaka ngo kuza ngo gutwara Ballon d'Or y'umwaka utaha bazaze asana na wa mukinnyi wo muri Senegal yitwa Ndefa uhe sirako gafoto mwana umwe muri Senegal witukuje ashize igihe arongera asubirana uruhu rwe Bardeke ni Bardeke Keita Keita Bardeke Keita turore yavuze ati Vini niba ushaka gutwara Ballon d'Or isige rwose kubitako gafoto ati sige ashyireho mukesha atushireho mukesha niba ngo ujye Nyamirambo kwa Mamizi shop buriya yahinduka ariko magenda gake reka twitonde wa mugani tutabikoreramo amakosa wasanga bari gushyira bavuga ati nta kantu twateguye ushobora gusanga ari akantu bateguye ati we hishe kuri Ancelotti ngize ubwoba bari batangaje wabona ati nta kantu bateguye bari batangaje De La Fuentes rwose si wajya kubona ukabona atunguranye Senari ariko yapoze abakinnyi bayo bane aho bageze ni hahandi liste iracyari yayo nta n'umwe baribeshye ngiye kaya kantu ko kabari abo babiri ikipe twabari Vergesen irishimye gusa no kuba umutoza wayo ari nomine kuri Leverkusen iranomine iranditse ravuga ati our coach of the year nominees ati nomine Ballon d'Or our coach of the year Alonso arimo ibindi ntago bitureba ariko je nabonye ko Vini nawe abizi kuba yakomantinze kuri Twitter Toni Kroos nahise mbona ko bitari byo ngibyo ngukorera uko bihagaze Emi Martinez ngo magambo baravuze ngo ubwo navuga muri Arsenal ngo abantu bose ngo benshi cyane baransetse ubamaye urwamenyo kwera ko avuye muri club atari ku nguno nanga ndabizi neza yuko nta wakongera kunseka dore
abanyamakuru 50 bava mu bihugu 50 bya mbere kuri FIFA Women's Ranking. Rene Barondo bagiye gutanga Mu bagabo ho ni 100. ni Barondo ariko kwa tutekiba mu ijana niyo mpamvu tudatora. Imana ishinga na yadotoraga Messi kuri Bonimati. Karambaye. n'utwaye barondoro Arambaye. Aitana aya kabiri back to back. Arambaye. Arawuzi pe. Aitana Bonimanti Arawuzi umukobwa. Arambaye. anateye neza ngeraho. Reka hindukira urebe. Akoze munasiri bigenze bite muri iki gitondo. Ariko none kuvuga ko Ariko umuntu ateye nasezeranye. neza ari Urabona? ikibazo. ariko arahinduka Uramubona nase? Ariko bwanije nta kibazo. Anateye neza ni na mwiza. Ikumbi Barondo yo mu bagabo niyo mu bagore ziba zisa. Ziba zisa nyine. Copy paste. Neza. cyane. Ubwo nari bindi mundi Rodri bamuhaye. Undi ku yindi myanya bajya banganya kuki kuri Barondo batanganya. Wese bayimuhe. Bakayigabana se? Wese bakayimuha. Nkuko byayenze ku mwanya wa hariya no wa 29. Aitana Bonimati ariko Sara Paru rero niba ari Paru rero ngenewe n'ikintu hafi iri hoho nirizima. Atari mwiza. Oya kuba mwiza si nibyo ari guhembera ye ni Miss World. Ruben Diaz yaje abizi ko batwara barondoro. Ruben Diaz avuga ati uyu mugoroba I hope this night ends the way you would like it to end. Ariko club barazikominika. Barabakora. Ni amagambo Ruben Diaz yavuze mbere y'umukino. Urumva ko baje babizi ko rwose. Ubwo rero yari bayandikiye bavuga ati turaregereta kuba tugiye kubabwira ko mutazatwara barondoro no mwaka. Nanje bavuga ati wowe sha wowe nindi bonamenti nindi umuhaye barondoro. Didier Drogba bimuzanye. Didier Drogba niwe yimushyikirije. Hanya nago hamagara umuntu wakayimuhara. Iki gitego yatsinze Chelsea ubundi. Aitana Bonimati. Hari Espagne ninde wayikuyemo muri Jeux Olympiques. Barcelona igize umwaka. Ni nuza naba Japan yikomeye igikombe cy'isi. Cyabatangira ngo harya. Azi umupira nuko ari kimwe. Azi gukina cyane. Mu kibuga tajya bajya batimakiye. Fana. Abo kibuga bajya baserebura. Kibajya batimakiye mu kibuga. Ariko se Iskore ya Madrid yabirakariyemo. Yaba Mbappe yaba Ancelotti no ko ari ikipe y'umwaka. Ntabyo bigeze bakora. Natari ni ariko Natari ndabona umuhamagaye. Oya ngo Natari Portman. Kare bakimara gusohora Romano yavuze ko ngo Real Madrid nta coverage iri bukore. Nta coverage nta biri bunagaragare muri camp yabo ibi birori. Bahise bafunga. Cyane cyo barimo barabireba. Bari kubireba. Oya ntabyo bari kureba. Ntabyo bari kureba ko none bazi ko bisekera. Ntabwo muri kubataginga se batabireba se. Ntabyo bareba. Bari no muri day off sinabonye wa mu papa uherutse gushaka vuba apostinga kare kuri Instagram. Undi Fuad yavuze ngajate vuba. Inde? Nuza Bobby Charlton. Akoze baruri. Seville nayo yansekeje. Seville agiye kuri Twitter nayo irandika ati breaking news. Admin will not travel to Paris. As admin has been told that they will not win the Ballon d'Or. Igira umwenda wayo. Garnacho, Leandro Garnacho. Wakora iki? Paris Saint-Germain ifite bangahe? Batatu. Yari ifite Vitinha, ifite Wao Neves, ifite Equipe de France ifite bangahe? France nyamara barakaza. France ifite 5. France ifite nominees 5. Equipe de France. Abafaransa bose hano. 5 bari barimo da. Barimo Zaire, barimo Muzamu Menya. Barimo Mbappe, barimo Saliba na Nuzi. Na wa wundi ni mu bato yari ku materi. Bari mu bato. Gakwiye kuva muri Bayern kagashaka ikipe gakinira. Kande. Akwiriye kujya gushaka ikipe yatakira agatangira gutekereza ukuntu yakora kariyeri. Ariko bagenda bamugenera utuntu tubona ko ntayo nuza kimuha. Bwana Nonti ni uyitwaye. Ubwo agiye gutanga y'abagabo kuvuye amagoro banze kuyitanga. N'ubundi y'abagabo. Ari ubwo gatano nakane ntago bayongera kuyitwereka. Wa peta liste gusa. Rodri. Bona nete twe back to back.
yego back to n'ubuze back. yarayitwaye. sezi ishize niwe wari wayitwaye kabisa ariko arayikwiye uyu nguyu ukabona baratunga yaje kajya ayitana bonamanti iyo nguyu Eh, si ibingibi bagiye guhera Rodri ko batabihereye kuri George hari ikiganiro cyaragiye oye, nari ndimo nabibwira Fuadi kare byiki ndavuga bagiye ni kumuhera bya Ero n'ibiki ko batabihaye George hari Messi ntabwo yari ariko uw'ingenzi urabivuga ko harimo Messi Hari niba ngibi biza ko harimo Messi byari bihombe Messi yo yabaga hari bahembye nuko bingibi Messi na Cristiano iyo baza kuba bahari byari buhombe n'abantu bagiye mu bya Messi baragowe insuzi abavandimwe badukurikiye ngo tu ariko Peter Fuadi akeneye itike yo kuzagera rwose Peter Musozi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigaragaze se sha abanyamerika dukeneye amatike yabo Fuadi azajyana n'Amavubi hagize umuntu yigaragaza agakandira agatike ko nahita njya kuri nida mbere yo kumaguruka Peter Tumusozi ari muri Leta nahita Zunze banza mu Ubumwe za byangombwa mbere yo Amerika kumaguruka nkagera imanze mu mpindurire amazina Suzana umuvandimwe muri kumwe mbonye Natali hariya simbonye abekanze mu karande rwa Bonamanti nawe yari ahari Natali se yajagarira ntiwe dore nguriye kanzu y'umukara yajagarira iki Natali yaje aravuga Parulero shabuye Espanyol kazi ni sawa cyane Natali yaje gukora iki yaje aravuga ariko kubera ko nta sabuni irimo ashobora ko ari uhamagaye ahubwo Bonamanti ariko Ballon d'Or uyu niwe wayiteruye Didier Drogba niwe wayiteruye ari muhereza nese bura Natali yaje gukora iki tubwizanyije ukuri ifoto nuguryoshya showbiz Natali Portman dore nguyu uramwemera se Natali Portman umwakitisi ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwakitisi w'amafilime Tana Bonamanti uvuyerimo reba amafilime yari yakoze urebe dusanga nawe warusanzwe umuzi cyane rwose Natali afite no mu gituza heza saya abana baryamye ra mwambaye ariko bakina gute ara niyo atereka baro ara niyo ayitwarisha vuba none uri kuva tusinye uvuga tuba nka baro uri kumva atawibera baro ariko ubu Clarisse ntazakora isi ya siporo mu bagore n'ejo kugira ngo bigendane na Ballon d'Or akwiye kuyikora akwiriye gukora indi si ya siporo mu tujye bagore tongeye nzajya mbacanga mu tuntu twa mani turi kuza buri kanya ariko umumani muri Ballon d'Or ariko mani ari ikintu nese kidaharire gatihabera uza muri 3,900 bidukurikiye kuri tube muzuza bine jamba bwira soma message ya DJ Ere uri hehe oya nasome soma neza inyuguti zose uzeba uri igihehe wari yasise kuyiretse ibindi byihoreze ngo nasiri shaka abantu turaranye ijoro ni bangahe Rio Ferdinand aranditse ngo Yego. arapostinze Ruben Amorim nashyiraho utudomo bagiye guhamagara umuntu hano ubwo araza dire yarangiye ubwo araza ubwo RFD Dire yarangiye kuko- niwe bahabwa amakuru mbere Ferdinand aba yafite hariya abarimo indani ishimwe ati Nasiri tubabarire dufite abana bagikaniye mwana kuri buretse pera gabanyira ari cyangwa utaye usoma ubutumwa kabisa ahita bona hanyuma ariko abanyamunzani bati Anthony no travel in the Ballon d'Or ceremony in ariko Paris nabonye na list ya Anthony ari uyoboye informed the French Foundation buriya hari agafoto kagira ameze gutya ngo Anthony ngo ntabwo ari buhawe ntabwo yahabonetse kandi ngo bihangane yababwiye uriya yitwa nde ariko ureba noneho ukuntu Ballon d'Or yakoze ibara abantu bose bari kwanariza utuntu twose Ballon d'Or yanditse yapostinze Real Madrid nka ekipe y'umwaka irangije ipostinga ifoto bakropinzemo nuza Vinicius ntabwo agaragaramo katurebe reba kwa kundi nyine upostinga ifoto ikikropinga Vini ntagaragara muri ekipe ya Real kuko yari ari ku ruhande rwe none se iyi Ifoto ifoto ntabwo yakwiramo iyo bashaka se uko ukwijyamo ariko ni benshi batagaragara nanone zaravuga ari we gusa hari benshi ariko batagaragara niwe icon ariko ni benshi batagaragara kuko arasa arimo Sebarosi urumva bagaragara ngo naziri kuki hano bamuziza hariho abakinnyi 12 gusa kuki bamuziza kuvuga ukuri ariko none se sibyo Sami ariko uratwemeje cyane ngo ashyiraho baro Arabu- wese wumva wahindura baro yahinduka baro
ariko umugabo upima ngo mugenzi Natali niwe wakoze announcement ya Aitana. Natalie Portman dore nguyu n'umwactrice ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri sinema dore nguyu Natalie Portman. ariko mu Bwongereza hari ibindi gara yahaberera ko mbona banditse ngo Michael Arteta and his beautiful wife Lorena Bell attended the 2024 Global Gift Gala in London. Nabo byakoze ibindi. nabo bafite ibindi. Iyo gara se ni bwoko. Byaba ari byaranda ni nyine. Byirondire Global Gift Gala. Graham Hansen abaye wa kabiri. Uyu nguyu wo hagati. Abaye wa gatatu ta. Carolina wabaye wa kabiri. Salima yabaye wa gatatu. Uyu niwe ndyamye. Salima para. Uyu nimero gatatu. Yani ibintu byose. Sindi bitega kuru akavinga makuru wari niki niki. Ariko Nasiri nta kintu yamubonye. Nasiri. Comment abamukuye. Araje bareta bamugarura yewe. Comment. Kandi abantu bari ku mari wacu hano ngo ukubwira ngo ushake se ukubwira se ngo ushake no kugutura ure wambaye agapira ngo mfitirarira hari umugabo upima undi ko afitirari ubizi utese kandi umugabo bikubwiye abana amazina ariko nta hantu habura ahantu hari Rayon Sport reba muri comment ngo Rayon Sport FC Rayon Sport nayo turi kumwe se ugiye kuranga mu bafana b'Amavubi bafote bamumondo bose ukabona makajezi abapolisi baricaye namutinye yicaye hagati y'abapolisi ati nk'ubu mubonye Drogba yibeshya akavuga ati Dewinizi yari magwayo ariko abantu niba bakwerekera yo mwuka byaramwe barayitanze sha Rodrigo Cascanté reba Tour de Fer kabisa irabara yakije rwose ubwo bagiye kuyiha Rodrigo Cascanté harya nta gasawundi bira ushaka hano uragira ngo hano mpombe sha nari mfite ibihumbi 4 ukoza gasha kabisa ukoza gashi umunsi ariko ngo nateni hagara aribwe kumutoza w'umwagaze ariko niyo twaye FA Cup aribwe ariko bahereye kuri 29 Ritem Dovic nyine barimo barabibutsa ranking bagenda babereka nyamara teni haga yibwe defenseur yari yakateye ubwoba ntago baramwibye vuba Ritem Dovic yagiye teni haga yibwe aba muri AS Roma kunyana icyenda Mati Himmels ibitego biri na assist imwe kabisa ngo ntago ntuza Jihad Bizimana nta kintu niki gaho nyumvira ibitego biri na assist imwe Grimaldo mwanya wa 28 Alejandro Grimaldo ariko Ukraine ntihari kuzamo nk'igihugu cyakujemo abarusiya yatwaye igikombe cy'ibare Grimaldo ko ntabyibukaga yari ari muri equipe se Vitinha ako karabuzi karagaho ibitego yatsibuye Barca sha Ter Stegen yari irambuye imbavu ziranga Declan Rice 26 ubwo bamushyizemo yakoze ngeze Deus afite umukunzi ngamutize Nasiri ariko abantu bandika comment ni barumaga nabanuza 25 Jude Bellingham Kore Pama Kore Pama kagahungu kari kuza mu mutwe cyane iki gitego ni cyiza imikino 57 ibitego 33 assist 17 bari niba nakunyana kane William Saliba no mu defenseur we nta by'ibitego ubwa mbere ahamagawe match 63 ibitego 2 na 1 assist yabaye wa kabiri muri Premier League wa 23 Ruben Diaz imyaka 27 y'amavuko kino 57 igitego kimwe assist imwe Ballon d'Or iradomina uzi ko imyaka 4 iheruka yose Ballon d'Or mu bagore Rodri yambara 22 anabaye wa 22 imikino 32 assist imwe ibitego 3 bibara Champions League La Liga na Super Copa España
Bukayo Saka mwanya wa 21, myaka 23 y'amavuko, imikino 59, ibitego 21, assist 16. Bukayo Saka Myaka ku mwanya wa 20 yitwa Hakani Çalhanoğlu, myaka 30 y'amavuko, sikakiri muto, imikino 52, ibitego 17, assist 3. Serie A na Italian Super Cup yarabitwaye. 19 Martin Odegaard, kapiteni wa Arsenal, myaka 25 y'amavuko, imikino 56, ibitego 12, assist 12. Kombonamo consistency nk'iya Ten Hag, ibintu byo ni uniforme. Ku mwanya wa 18 yitwa Dibu Emiliano Martinez, myaka 32 y'amavuko, kashaje vuba, n'ubwa kabiri n'iki imikino 32, clean sheet 27, yatwaye Copa America. 17 Fede Valverde, myaka 26 y'amavuko, yagiye. Karim Benzema nawe arapostinze imikino 37, ibitego 5, assist 7. ngo barondora ngo niya Nicolas Jackson ntibamwibi. Champions League, La Liga, Spanish Super niki 16 yitwa Granit, myaka 32 y'amavuko, mu Swiss, imikino 35, ibitego 5, assist 3. Kenziyeme 15 yitwa Nico Williams wa Athletic Club de Bilbao, imyaka 22 y'amavuko, imikino 49, ibitego 11, assist 22. Superb kabisa, igikombe cy'Uburayi ndetse na Copa del Rey. 14 bamwita Ademola Lookman, munya Nigeria, ku mahoro ntiyagendaga. imikino 31, ibitego 22, assist 11, hat-trick kuri finale ya Europa League, twa Europa League, ndetse yanatsindiwe ku mukino w'igikombe cya Afrika. Dani Olmo 13. 13 Dani Olmo, imyaka 26 y'amavuko, Leipzig na Barcelona n'ikipe y'igihugu ya Espagne, 3, ibitego 13, assist 7. Niyo muntu wenyine ufite imikino mike muri abo bose. 12 yitwa Florian Wirtz wa Bayer Leverkusen, imyaka 21 y'amavuko, imikino 6 n'ibitego 21, assist 21. Harimo uniforme nk'iya Ten Hag. Bundesliga n'igikombe cy'igihugu, anabanu wa kabiri muri Europa League. 11 Phil Foden, myaka 24 y'amavuko, imikino 39, ibitego 28, assist 12, ariko ibitego 40. Premier League, igikombe cy'isi y'amaklebe, Super Coupe n'iki byose. Ku mwanya wa 10 Harry Kane, myaka 31 y'amavuko, imikino 59, ibitego 52, assist 13. Ibibaho. 9 Toni Kroos, yarawusezeye, imyaka 34 y'amavuko, yagiye kare. Imikino 56, assist 12, igitego 1. Champions League, La Liga na Spanish Super Copa. Mwanya wa 8 Lamine Yamal, imyaka 17 y'amavuko, imikino 35, ibitego 10, assist 14. Yatwaye igikombe cy'Uburayi. Lautaro Martinez ku mwanya wa 7, aribwe, myaka 27 y'amavuko, aracyari muto wana, imikino 30, ibitego 35, assist 4. Yatwaye Copa America, yatwaye igikombe cya Champions, yatwaye na Super Coupe, yanatsinze igitego cyatanze Copa America. Kylian Mbappe ku mwanya wa 6, myaka 25, imikino 62, ibitego 52, assist 20. Azabisubiramo ra yatwaye Ligue 1 fresh ka ego, yatwaye byose. Haaland ku mwanya wa 5, imikino imyaka 24 y'amavuko, kari gukura vuba. Kane ni Jude Bellingham, imikino 53, ibitego 45. Ku mwanya wa 4 agejeje 24. Baragarutse, barekeye aho, asigayeyo 4, kubera ko badahari 3. oya ahubwo barekeye 3, asigayeyo 4. asigayeho Carvajal, asigayeho 2 ba Real. Carvajal ubwo nimba yaje ni uri buhagararane na Rodri. Asigayeho 3 ba Real n'umwe wa Ntuzi. Ntawe waje. Carvajal se ari kuza. Carvajal 3 ntabwo baje, niyo mpamvu 3 bari ntawe waje.
kigeze sangahe ariko n'ubundi ntabwo bakibahagurutsa ngo ngende bahagararane nka mbere. nta foto se Oya, barahagararana Ah, iyo bahamagaruwa bicara bagahamagaruwa Ballon d'Or akaza akavuga akavuga barangiza babandi babiri Babiri basigaye bakaza akajya hagati. undi sinazi. ariko ngo abantu ngo ntuza Onstein yatubeshye Guilherme Baraga amaze kuvuga ko release clause ya Mourinho ni miliyoni 20 z'amayero ahubwo yari afitemo na clause atari imubwira ko 10 nk'uko bari babivuze. ahubwo yari afitemo n'indi clause ivuga ko atemerewe kujya gusohoka muri Sporting mu mwaka hagati. ubwo wenda bashobora kuba kwa gatatu ngo aratangazwa Sporting wenda ubwo ishobora kuba yagize ya Ballon d'Or Didier Drogba bagiye guhamagara. Girona iravuze ati turishimiye kuba turi mu makipe meza akomeye nk'uko Real Madrid yarimo. kubera Dovbik Didier Drogba bagiye guhamagara wa Ballon d'Or. Ariko nawe ntiyishimye mu maso. Dore ngo Rodrigo bari kumwerekana rwose. igihe bishimiraga igikombe cy'Uburayi abafana ba Espagne bavuze ngo George niwe ugiye kumwana. Ubundi wari gutanga Ballon d'Or ya Ronaldo nibyo. Ronaldo igihe bishimiraga igikombe cy'Uburayi abafana ba wahindutse kuko wahinduye uwagombaga guha Vinicius Ballon d'Or ya Ronaldo. Kuko bana bihinduye rero hajye nawe ariko aho se ubundi se mu Espanyol bamuri gutwara Ballon d'Or ni wa kabiri. ari witwa Luis Suarez niwe wenyine wayitwaye kera nibyo 5-8 ngira yayitwaye ari wa kane. ubwo se ntawe ukibambaye mu ari umuvandimwe tubaje ngo ko igihe muri Espagne ngo nanako tagaragayemo igihe muri Espagne baririmbaga ngo Ballon d'Or Rodri Carvajal na Josero bose bahise baramucecekesheje gutya bahita batunga intoki kuri Carvajal. igihe bashaka gutanga baro igihe basereburaga igikombe cy'Uburayi abafana baririmbye ngo Ballon d'Or Rodri Josero na Dani Carvajal bose bapfutse umunwa gutya maze batunga intoki kuri nuza kuri Carvajal. azengwereke iyo foto nk'ubu ngiyo abanyakiso yari ahari ngo abayibye. ase mwamenye ko wari perezida wa Kiyovu Sport avuga ati ngiye kugaruka kubafasha. Juvenal iyo nkuru ari nziza. ubu nyuma yo gucanga mu Manchester United mugeze n'inyarugenge kandi Fuad reka dutange reka bayitange bahe Rodrigo George yari kuvuga kandi Fuad George Weah niwe mwirabura wa mbere atwaye Ballon d'Or. ni nawe gusa ni umunyafurika wenyine atwaye Ballon d'Or. George Weah mwaka 95 bahindura ndabona bavuga berekana Ademora birashoboka ko ari buzamukurikira mu kwitwara ze bari kwerekana abanyafurika barimo hano abantu bavuga ati rasize rero George yaje kwitarira inkuru ariko yatumiwe nani Peter arambwiye ngo itike ngo arayemeye. Peter wuheze Peter muri Leta Zunze nimero ze Nasiri nimero ze Peter rwose zinyorereze Nasiri baze mwivugishiriza. Peter avuze ati ariko se ati murakoze pati kandi itike y'umwenda yemeye yinyorereze nimero ye my dear wayohereje ariko yime ariko se katabikora mu kanya arabakwanga yinyorereze we yimuki byibuka mereza nimero ya Peter mereza nimero ya Peter rero niba Deus ari kukubwira ya Paris Saint-Germain yabarayiniye Fuad rero niba Deus ari kukubwira ngo Nasiri nagukorera ikintu amuzi neza kuruta iwari wowe cyane Nasiri zinyorereze Deus anzi guteze kurusha Fuad ariko yorobekere ubugeze umbere y'umuntu mukuru ariko we Deus no nyereza nimero ya Peter nyereza nimero y'umuvandimwe wanjye Peter reka zanyiguye rwose urumva Deus ambyutse saa 3 z'igitondo ati ari inkuru ishamaje sami nawe yumva ariko ati uyu muntu ni iki ati mura yego nanjye ndabyutse mbwira Deus ni njyewe nibimara amavuta y'umugabo namurara ni paso niyongeye kunsubiza umuvandimwe na n'uyu munsi duhuriye hano ku kazi. umuvandimwe ashimwe Nadia yimuhe nta mukobwa witwa Peter ubaho ariko abantu barahindutse koko ariko nawe mbona Haruna niyo nzima muri ibi birori azaba ari muri Genesis Comedy ku wa kane niba humuri Haruna niyo nzima ni muri Genesis Comedy ku munsi wo ku wa kane. George Weah arafasha avuga ati kamuhamagare yagize isoni nawe
oya so niziki ko we atazi wabazanyemo mwirabura kugira ngo tugire ngo nta nuza arimo n'iki n'iki babibutse ko yayitwaye. ni ikindi cya kabiri n'umuntu wubashywe ni former president perezida w'igihugu ariko umwana wakeneye igihugu cy'amahanga cyane neta Jojoya ati data wambyaye ni umuzungu witwa Arsene Wenger. ariko Jojoya bari bazi umupira. Jojoya arazi gukina. Umuntu ugera aho atwara ballon d'or. Jojoya arazi gukina cyane. ubwo uwaheruka hari umuvana mwe twa dukunda Imana de Delefe ati jewe 8-5 Fadi yakoraga kuri station Nyabugogo. Nyabugogo ngwi Bugande station y'Uganda. ngo turazanye ngo mbarara. Ubwo turazanye kuri station ya Shiri mbarara. ngo Vini azize gusa na Chita Magic. Kwa ati mwana w'umugentleman urukunda avuga tuje George. yabaye perezida wa repubulika Kabisa urukunda uri igihugu gikomeye muri Afrika liberega ati ntiyakoroni Nasiri mwagagomba kuba mwaramwohereje muri Yarafunzwe birori ariko. kuko dukumbuye inkuru zo mu ndege. dear passenger no yageraho yarahinduye ibyo kuvuga. kwavuze byinshi ra yabivuze aribuka ko ariko inspire abanyafrika wa muntu kanye inspiring abantu birabura. Nuko bajuru b'imikena basedoro fermo guseka. Baba banasabye Babishimye cyane yewe. Babiburayi. Babishimye cyane yewe n'umuntu wasa ari ibintu yacivinze bikomeye n'umuntu yacivinze ibintu byose bikomeye ku isi. Yacivinze kuba umuyobozi mukuru w'igihugu. Yacivinze kuba umukinnyi wa mbere ku isi. Umuntu yacivinze ibintu byose my dear. abavandimwe Winira Casa do Paris. abavandimwe rwose ndimo ndenjoyinga comment y'amase. Ntiratangwa ariko baba bayifite. Nibo babibona. yayi announce Ariko nka kwa kundi harimo nka kuno tuba wenda abantu bategura Ballon d'Or. Ngewe Fuad Gicumbi. Nka Gicumbi kuri akunda abayemera nka kubariza. Nka kuri abayemera kubariza. Akaba ari we wenda bahisemo ko ari we uri bwandika izire ry'uwatsinze Ballon d'Or. Kaga papuro bakakajyana imbere yanditseho Beni kubariza. Rumaga Junior uramureba aravuze ati twebwe Arsenal batwije twakwiriye kuba ikipe y'umwaka. Rumaga uramwemera. Fano ukomeye cyane Arsenal. Ya ndirimbo njya nyumva imwe yayindi avugamo ngo ibintu ngo byo mu gita. Ngo umuntu uza ngo ariko hari umuntu uvuze ati ibyo bintu byose bibazwa Jarike. kubera iki Kuko Vinicius ayibuze ni Jarike. yakoze iki kandi Kwari kuvuga Rodrigo se. Ngo aherutseyo. Nawe arakasira. akantu ko kwifotozanya igikombe cya Champions League yambaye ikazi ko rwose karakantu karamwisobye boss. Arese avuga ati Arsenal ndacyitanze disi. Oya rero ko nari yambaye Karakano ko mutagaha agaciro. Karakano ko Arsenal ndacyitanze. Nahira message yari irimo amarira kabisa. Nukune hari iyo bita ifoto ivuga ariko ni na message ivuga. Message yari irimo amarira yari itose. Ati Arsenal ndacyitanze pe. Ni nko kuvuga ati barebye ku ruhande nta kiyijyanira. Reka turebe perezida katagira perezida ntajya ahinduka. Perezida disikuru ni perezida ko. Disikuru ni perezida kabisa wasanga zikari kubwira abanyariberi. Ababwira ibintu byo kugira n'iki wasanga ari beza yibereye mu Norovia rwose. Abantu turindire gukanda buto. Arahise kuva 12 imana mbarara amasaha. Kugera sa n'ubwa mbere se mu gikombe cya Afrika nago twigeze n'iki. Jude Bellingham. Umwanya wa kangahe? Dani Carvajal. Kabiri. Asigaye babiri. Rodri wa mbere. Ubwo ni batatu batwetse batatu bari. Vinicius. Mwari mu nkanzi. Umwe muri aba ngabo. Nabahamagaye Vinicius mwese umugata. N'icyo ndi kwibaza. Babona bahamagati Vinicius. Real Madrid yabisebye ariko. Uri hehe? Oya ntago baje. Aba ni abantu bose bari ntuza. Bari kwikurikirana. Hirya no hino nanjye wagendeyo. Nanjye so wajya. The Ballon d'Or is awarded to the player with the most points. Jojo yazama kana arayisama amagara. Arayizama. Imbago yarayifite se bamweregeze imbago ze. Reka turebe tubyogeze. Yego arazamuye perezida Jojo ya Ballon d'Or winner.
arahindukira amureba mu maso aratihaguruka wowe Ballon d'Or 2024 yitwa Rodrigo cascanté amateka akaba avuga ko ari mu Espanyol wa kabiri mu mateka utwaye Ballon d'Or bwa mbere mu myaka 34 harashe imyaka 64 umwe Espanyol ko kugaruka ku mwanya wa kabiri bya hafi ni Fernando Torres waje ku mwanya wa kabiri 2008 ndetse na Xavi na Iniesta mu mwaka wa 2010 nibo ba Espanyol baheruka kuza witwa rero Didier Drogba aragenda mbwatereka ngo utize amaboko mu nshuti yanjye y'amagara umukinyi mwiza ku isi ubu ngubu tuvugana yitwa Rodrigo Cascanté ari mu mbago kubera imvune ari mu mbago kubera imvune ntago bishimye kabuga rero ni ese Samuel atashye none se twasuje ninde wagusezereye ikabuga ni kure twasuje ikabuga ni kure ibyo byihoreye icara afashe Ballon d'Or arayisoma Rodrigo arayerekana umukinyi wa mbere ku isi ubu ni Rodrigo Cascanté Rodrigo Cascanté birarangiye disano ari yakiriyo Vinicius bo nuza bose baba magahinda ni kose nta muntu businzirira ijoro abantu barabahigima arahigimishwa n'iki atabasha disi gutambuka ngo atambuka yerekana abantu bari bagiye gura basefura wowe ntabyo rero nasiri harimo ndese ntabwo abasha gutambuka neza ngo ayerekane abaye wa kabiri Vinicius Junior iriya myanya ibiri ya mbere niyo yahindutse reka naho rwa rutonde ni rwa rundi araduskaminze birarangiye ndacitswe turi mu mikino ariko niyo mahero ibintu by'imikino se hari skamu zo munasiri nazo mana babiganirira bisanzwe dusoza natwe ikiganiro mani barinde muramuke nasiri soza ko mutashye mutishimye ninde utishimye uwo ninde Deus arababaye rwose kandi ahantu harara simpazi Deus na abantu batababaye ahubwo n'utarunabize ayo makuru ndayaguhaye ndamuzi ayo uyu ni umuhungu wanjye ayo makuru ndayaguhaye abantu batababaye arimo waba ukurikirana umenye neza abantu batababaye arimo ariko Deus asigaye ahinduka abantu batababaye arimo niba utarubizi ariko asigaye ayo makuru ndayaguhaye yamenye oya njye ntabwo nukuri nari nshyigikiye ko Vini atwara Ballon d'Or to be sincere kubera nawe agatayimerita ku mpamvu zose nasobanuye ahantu abamotari bagutwara ugenda ubabaza iyi kipe bafana ibintu uvugiye aha che 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 che